Agenda number 4, discussion and voting on demands for grants. Honorable Chief Minister in charge of Finance demands for grants 2024 to 25 move to begin. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the following demands be taken into consideration. 1. Demand number 7, Police. 2. Demand number 24, Vigilance and Anti-Corruption Department. Demand number 31, Fire Protection and Control. Demand number 32, Jail. Demand number 33, Home Guard. Demand number 34, Rehabilitation. Demand number 36, Minor Irrigation. Demand number 48, Relief and Disaster Management. Demand demand number 7, Amasung 48, Honorable Members, Shri K. Ranjit Singh, Shri T.H. Lokeshwar Singh, Shri K. Megachandra Singh, Amasung Shri Surya Kumar Okram Dagi Kat Singh Phangjai. Aduna Ahan Bada, Honorable Members, Shri K. Ranjit Singh Ana raised the Wigani. How withering a day wapam of Dunkam Joge. Demand Ani Kata the Chamana was a Punamayam Pulungambi Nina. Amaga Hanjan, the Nabaduma Dimami, Topio, and Hizito. Thank you, sir. I saw Naimatam PB Vasida. I saw some wine of a Tamjage. Nahangisu sar I Kayasu demanded the Nangja there to Matang, a young Hakisu, Yangja race are Nanging there. Others are Hoigi home police habitat. Basiam Namaru, Oba, Ozigla Riba, Manipurgi, Tangdu Leta, the Ishusida, Hoisa, Manipurgi Prajamiamna, Pamba Assembly, the Canon and Peace for Navaduga, Santi Reno Bahaiva, Sisariamna, demand of Nolak, Potomani, Adunamatum Kara, PBU Sarna City, Aduga Aina, Tangatsaba, Pointing Habitat, Nangatova, Madu. Limitation to Badum to Busi Sarmasi, Nuite, then Aina Hana in a Tajan Jagiba, pointing to Sarga Ayaba, Lozer, Itentana, Tamjagi Madu Ayaba to Pibusa. Saraya Hanbada neglecting to compensate displaced families for their lost belongings, Haiba, Sida Sartentana Tamgesa. Hujixi Sar Koigi, Yang Sina. Displace of Haba, Yum Maisa Kraba, Mayangi, Yum Saba, Honava Yaure, even Agi Kendada, Saroda, Sugunuda, Koigi housing, Habatare, Sarkana, Pibi Dana, Kacha the Lupa Lak Manga, Aduga Semi Pakada Lupa Lak Taret, Duga building the Lupa Lak Tara, Madugi, Toroga Kara, Pire, Yum Nipuga, Mangatru, Pire, Having report, Item Jagesa, Saba Hore. So my dog was Manipurgi, Tongan Bamba Pumsing, Habatai, Sigumba displaced person, Tongan Bakendagi, Yum May Zaki, Bakoki, Mayam, see Amugri, Habilitet, Tonova, Hanzana, Honda, Torokus the Sar, Akoigi, Yum Sing Sida Ramba, Port Say Habatai, Sar say Hoigi, Gari Nulida Singba, Pirol, Kangtol, Zana Tangnabagi, Kitchen Item Mayam, the Git Loinamaksin Sar. Tango on Crabani. Aduna Hariba housing loan se, Masigi di PB Raga, Yum si Sabalo Raganda, Adugum Bamio Sing Sinayum the Changa Matamda, Moigi Lajaramba Hanagi, Akogi se Piron, Sagi, Pukangdon, Hingbada, Yumama Labada, Changa Bahana di Lajaramba, the Lan Sinamaram, where a Loinamaktum Nachakraba, Sigi item Mayam se, Masi PB Nabagi, Kadi program lay. Basi PB Gadra PB Roidra, High with the Mohoran Honorable Chief Minister, na reply Pivada, Tambio. Sar Kudamoina Harabada, Aigi Sugunu Kendra, Sero Musum Sugunusi, effect of money. The whole give 2023, sorry, yes, 2023 September Gitang Kunamasum Kunmatoida, Sugunuda, Nini Changna, Koisa survey assessment number Towi, property, Yumgi, Adagi Gari. May Chakiba, Duga, Imung Manungi, Potsai Chakiba, Dugang Sa Sal Leramba, Gari Loina Madugi assessment, Habatare, the Uwa Chakiba, Korkibagi, Madudasa Department Taruk,
Works Department, Agriculture, Veterinary, Fishery, Horticulture, and Transport Department, Yauna, Hariba, September Gitang Kun, Kunma Toida, Sugunu City Sar, Yum Yankai Nipan Katani, Yum Yankai Nipan Sinumini, the Assessment Toki, Department Taruki, Representative Officer Sing Yauna, Aisa Yauna. Adu Sar, Tang Kungani Toida Gina, Tang Kungan Nipan Pauba, Serogi, Yum Akogi Chambriga. Kumfumari ni sakib sa punba adu hariba sing su assess tawda sa numit ni pani punna numit tarani changaga ngasai aina haijagriba yum nataba yum daleramba pot chai sasan veterinary gi yaure adigi horti gi yaure hai leigi adi nga nung farm tawjaramba mangi mayam gari lojaramba adu transport gi yaune assessment mayam am tawhraba adu sigumba mayam sit tawhrabanina hariba se masigi item mayam sigi sarkar gi saita gi compensate tobi ba hai batare madugi tawnana bagi plan du leibra adu leitabra hai badu horan honorable chief minister na paukhum pi bada thambiu haidana aisima hamra thamjage sa ani subada sa misinformation about implementation of NRC in the state sir akhoi gi honorable chief minister na karigumba public function hai batai adu gumba kanda akhoi gi state sida NRC chatnare it is the beginning haidana yamna open no na announce to hai batare sa sir chief minister hai basi sir sarkar sini chief minister na ngang bhai basi sir sarkar sini ngang bani aduna aina aingonda confuse lai hai batare masi aina press ta karida hai gi ba aina ningsing japada khoi gi city convention da function amada ngang gi ba mali badu press ta karida tawsira haidna tawbuda assembly se la kadarbanina right platform amada masi clarification ama lojage haidna ai ngasi pukhatjabani sa NRC habasi sar khoi loina mangna khange masi state government na ekta khoi tawraga chatpa yabanate NRC habasi sar akhoi gi state government na chatnaba yadaba lauthokpa yadaba sidi government of India na lauthokadaba adugumba pot amani extradition treaty tawna batai NRC chanan ba matamda extradition treaty habidi sar kaino leipak amaga akhoi foreigner si khando ba kanda deportation tawgador se for example Bangladesh or Pakistan Myanmar hariba atopa country gi mi sing se akhoi na detect or matung da madu deportation tawa matam da chalan gi gadori ba country du madu ga hana koi treaty ama change ba adu bune ina extradition treaty ama change ha base sa then sir masi detect tawna ba hona ba da foreigner detection tribunal ha ba ama change sir masi amna maru oi ba ha batai huji sir akoi na Assam da Supreme Court ki order amana NRC chadare hari base masi sar akhoi gi foreigner detection tribunal se 100 numbers ni hangis maduna sar detect tawrakanda akhoi gi illegal immigrants se detect tawrak khandok kador masi court makhan namani sar uji Assam da di masi 100 hariba tribunal court se leira sa then sar masi ek tawna bu honak pada under rule gi makhada jail thambatai horen aina hajari ba foreigner detection tribunal sina detect torok matung da foreigner ni hai mi sing se khodak te hekta deportation to ba yada bani na mokhoi se leina na gi damukta jail thamba tai karigum ba kanda thagi gador ba country du na khoi loksan bang moi ga haira gadi madu moi leina na gi damukta adugum ba amasu jail amasu changi sa hari ba aina ngasai panjari ba mayam treaty tawna ba aduga khoi gi tribunal hang ba aduga jail da tawriba sigumba mayam se ek tawnonaba man power changi sar masing yamna changi do hari basing se karai dagi tawrakadagi haibabu government of India na akhoi with order and the gazette notification phonga NRC se chanare haibase masi announce tawraba kanda state to da sar NRC chanaga doribane ado honorable chief minister na thambiba matamda sar praja sing se confuse chatanana bani aina ngasigi kaino se no move tawjari base akhoi gi biometric lawre adagi eye retina scanning tawre sina akhoi NRC channa ba hore khole na adugumba public tin ba function
हाइबे तारे मदुदा लाउथोखिबदो मसि तसेंगना चटनरब्रा चटनद्रिब्रा आइना हाइरिबा मयाम सिबुदी कोना सागला कांदा तोबुसु याय चटनरे हाइबा लेरगदी सेंटरना अखोई थोखिबो ऑर्डर नत्रगा गेजेटो मदु टेबल तोबियु हाइदना आई सार सिमा होनजगे हाइजगे बायोमेट्रिक लोबा आई स्कैनिंग दुदी सार एनआरसी की प्रोसेस नते मदुदी चुमना अखोई आधार गुंबा करिगुंबा पीननब होनबदा हुजु मणिपुर चटनरिबदुनी हाइदना आई थमजगे सर अदुगा यामना नुंगाइतब अमना सर अखोई एनआरसी कांग्रेस पार्टी ना ओपोज तवी हाइदना यामना पब्लिक गैदरिंग अचौबदा हेक हेक ngangbी हाइबताय आई मसागी एरिया से कंफ्यूज लेबगिनी सर आई नमसी क्लैरिफिकेशन नमा सिक तौजगदोरिबस अखोई सर हौगिबा चाही 2022 बीजेपी की 2.0 सि लाखो मतमदा अगस्त की तांग मंगा सिदा हाउस सिमक्तदा ऑनरेबल सारना चेयर लौबीरगा अखोई एनआरसी से चन्नबा हाइदना अखोई मदुगी रिजोल्यूशन लोबकांदा एनोनिमसली करिगुंबा मखन अमतगी अखोइदा बायस लेतना मदु अखोई लोइनमक हाउस दा फमजरिबा ओपोजिशन दा फमिबा अखोई मंगाना सु मदु सपोर्ट तौजरगा हाउस दा सार एनआरसी चन्नबा हाइबा रिजोल्यूशन सि लौगी लाइबक थीबदी लैरिबा सरकार सिना मदु चाही अमा हेलबा फाउ एक तौबा ngamdaba सेंटर दसु बीजेपी की सरकार अदुगा मणिपुर दसु बीजेपी की सरकार लेना 2022 की अगस्त की तांग मंगादा सारना चेयर लौरगा मफम सिमक्तदा हाउस सिमक्तदा एनोनिमसली एनआरसी चन्नबा हाइदना यानगिबदो मदु एक तौबा ngamdabadagi चलिबा चाही सिगी 2024 की मार्च की तांग वांदा सर रीअफर्म तौसी हाइदना हाउस दा अखोई पुथोकनगियाबो नुमितुदा सर अखोई लोइनमक याजगी सपोर्ट तौगी लेप्चरिबा मफमसिदगी आई सामंगना नुमितु सार अखोई वाक आउट तौगी तौरिबा वाक आउट तौरमदाइदुदा इना थमजरमबसे सारना निंगसिंग बिगनी अदुगा रेकॉर्ड हाउस की रिकॉर्डिंग दसु लैगनी अखोइना हाइजबसे मतमदुगी इरांग यामना कन्बा मतमदुदा अखोइना कंगलादा अखोइगी एमएलए सिंग हाइबा तारे मयाम मिनिस्टर सिंग याउना अखोइगी वारेप मंगा तरु मदु लौगिबा वारेप तो मदु हाउस दा मदु अमुक वारेप लौरगा मदुगी मपांगन कनबा पोसक अमा ओइननबा सेंटर द प्रेशर पीबा नुंगाइनबा तौसी हाइबदा ऑनरेबल स्पीकर ना मदु एक्सेप्ट तौबिगिदबदगी लेप्चरिबा मफमसिदगी आई सामना हाइजरमबसे अखोई एनआरसी रीअफर्म तौबसे इसाना सपोर्ट तौवे बट तौबदबु अखोइना सबमिट तौजरिबा एजेंडा मंगा तरुक से हादि सारना एक्सेप्ट तौबिद्रबनिना अखोई सार की प्रोसीडिंग से अखोई मसी आउट तौजरे हैदना अखोई मपान थोखिबनी करिगुंबा मखन अमदगी अखोइना 2022 दा एनआरसी चन्ननबा रिजोल्यूशन लौबदा अदुगा 2024 की मार्च की तांगवांदा रीअफर्म तौबदा अखोई की साइटगी एनआरसी चन्नबा यारो ओपोज तौगी हाइबा वाफम अमत लेते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मियाम तिनबा फंक्शन दा एनआरसी चन्नबदा कांग्रेस न ओपोज तौगी हाइदना हेक हेक हाइबसे सानबसी याम नुंगाइतबा हाइबता अदुना सिगी क्लैरिफिकेशन से राइट प्लेटफॉर्म ओइब्रा हाइदना खंजरगा अइना पॉइंट से रेस्ट तौजबनी सर अदो सर हुजि मथंगदा अइना हाइजगदोरिबसी failure to implement decisive action in the early stage of the crisis contributed to possible fragmentation within the state. Have a point to the sir. I can talk not Hamzage. Sir, how kiba me home the gi Manipura Toiba Live Todoxi state the sir who's Nena Tana Labor from the Bakang Hong Chairaga Labor Fima of the ladies. ओरगलिबा फिबम से करम मतमदा कयाम कुइना नुमित कयानिगी था कयागी चही कयागी मतुंगदा हानगी इंगना सिग्नल लरंब मतोगुम हंजन हनब ngमगदगे हाइबसे सार हुजिकसु हाइब ngमदबगी फिबम अमदा कोइ लैरसा मियोय मसा थीब खंगदब यावना मियोय चनी ग यांखै गी मथक्ता सार हुजिक लैगिदबगी रिपोर्ट लैरे युम लिसिंग 13 गी मथक्ता हेना युम मै चाकतना मियोय लिसिंग हुफुरोम तोंगान तोंगान बा कोई रिलीफ कैम्प चंगजबम लौदना
इंटरनेट अखोई डिस्प्लेस पर्सन होने सार यामना तमथीबा चैथेंग फंगना यामना वाना लेली सार अखोई खुदिंग मना खंगे सार मयुम मकई लैत्रबा हाइबसे सार सिदगी हेना लाइरबा सिदगी हेना तोनब मीसे लैत्रे हाइना सार लौजाई लौब याय मोहिगी सिनफम मांग्रे सार मचा मसु लाइरिक लाइसु फजना तमनबगी खुदोंग चाबा फंगद्रे नारक येंगलकपदा सार अचौबा लायेंगनबगी अचौबा अहोंगबा लैग्रे इमुंग मनुंग सार पुन्ना लैमिनबा फंगदबगी नुंगाइतबा मयाम हेक येंगुबदा अवाटपगी अवाटपा ngakta ngaiba adu moigi punsi se karamba matamda अखोई हाना लेजरब मफम दुदा चटलगा नेना ताना लेगदगे हाइबा सिगुम्बा खनफम खंगदब मयामसिना मरम ओरगा तुंगी आशा उरक्तबदगी सा थौरी यालगा सुइसाइड तौब यावरे सिदा नतना सीननबा होनरमबदगी रिलीफ कैम्प द लेरिब मयामना थेंगनदना कनगिबगी यामना नुंगाइतब थौदो थोखरे सा येंगहैद्रे हाइबा ताइ हुजिक लेरिबा डिस्प्लेस पर्सन सिंगसिगी फिबम सि येंगबदा सार अदुके मतिक येंगहैदब हाइबदु ओइरेन आई थमजगे सा इरांग सिना मरम ओइरगा सार मणिपुर से हुजिक खाइबोक ताबदौना तौरे सा साफनबनी हाइदना इरांग थोलकप मतमसिदा अखोइगी सार चिंगदा लेरंबा मैतै सिंगना अखोइगी तमदा अदुगा तमदा लेरंबा कुकी सिंगना चिंगदा पुसिनदना थंबिखिबदगी सार मदुदगी यामबा सिफाई हाइबा ताइ मसिना अखोइगी चिंग अमसुंग तमगा ताइनबा मफमदा पलोन कया खारगा अखोई चंगनहंदब सिना मरम ओरगा सार गसी स्टेट मनुंग सिदा स्टेट अनि थोकपदौना लैबसे सार मसी यामना नुंगाइते हना आई थमजगे सार अखोइना सार पलोन खादना ngakpagi mahutta paramilitary forcing aduga central armed police singna अखोई साफागदबनी हादना तोंगान तोंगान मफम दो होंदोक पीबगी mahutta मोइना अखोइबु मफम दुदा लेंगदना प्रोटेक्शन पीरगा थंबीरमगदी असी युम लिसिंग तरामाथोई निथोई हेना चाइबा मी लिसिंग हुफुगी लेफम लेतदना तौरिबसे असी तौरमदबसु याय हेदना आई थमजनिंगे सा अदुबु ngasi di हाइरिबा सिस्टम सिना मरम ओइरगा अखोई स्टेट सिदा स्टेट अनि थोकपदौना लैरसा यामना नुंगाइते सा निक्सिंग बथोक्त्रबा मतमदगी हौना अखोइगी इरमदम मणिपुर सिबु कन्ननबगी ngमखै ngangnabagi damukta ipa ipu singna tongan tongan balanpham kaya thengnagiba अदुगा ममन यामबा इपा इपु सिंगी पुनसी इरमदम सि कन्ननबा ngमखै सिंगांगनबा कोई जाति सि कन्ननबा होनबदा थवाइना पोंथा पीखिबा मयामदो सार मुन्ना खलुरकांदा खुदिंगमक्तो सार ngasi ओरिबा फिबम सि यमबदा अरेमबदा तारगद्रा हाइबगी नुंगाइतबदो सार आई फील तौइ हाइना थमजगे सा मसागी पुंगनफम लमदमदा येलौमीना रिफ्यूजी ओइरे सा सुनिंगाइ नोमिंगाइ लेत्रे अदई मियाम से सार अदुके मते खम थेंगना अवाबा हाइबदु ओइरे सिगुम्बा फिबम सि ओइरकपसिना सार हिंगनबा होनबदा ngasi tongan tongan ba crime kaya da अखोई चेनबा हाइबा तारे हिंगनबा होनबदा मदुगी इज्जत यंगक्त्रे नुपी अंगांग सिंगी इज्जत लोरे सा हाइरिबो ओइरैबा लाइबक थीबा मयाम से मसी करमनो ओइरखिबनो हाइदना सा हाइजरगदी लेंगाक अमा लेना लेना मागी तवम थोकपो थबकतो मतम चाना मतंग चाना थबक पाइकट हौदबदगी ngasi फिबम से ओइरखिबनि सा कनागुम्बा ngang sakpa haiba mi amana maduna natte hadna phanayamna ngangagasu sa हाइरिबा लेंगाक्सिना मतम चाना मागी मथौ पांथोकमदबदगी थोखिबनि को हाइबसिदि सा इतिहास की लैमाइदा अमुबा कालीनि इदना लेहौरगनि हाइदना ऐ सा थमजगे सार ऐ यारिखै यामना टेंशन नब तौजगे सा देन सार अखोइगी lack of clear explanation of root cause of the conflict ngasi manipur da thoiba laibak thiba thodokse अखोइगी सरकार सिना रूट कोर्स से कराई दगी हौरक पनो करिनो हाइबसी तोंगान तोंगान वर्जन मयाम अमा पीबा मसिना कंफ्यूज लैबा हाइबताई आई फाइफनक पंजगे सा फेलर ऑफ इंटेलिजेंस आहा इहान हनबा लान सि थोखिबा खरानी की मतुंग दे इहान हनबदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर न थंबीबसे इंटेलिजेंट फेल ओइबदगी नि हाइदना दुमाइना हाइकी अदुदगी मतम खरा लैरगा अखोई मसेल इंजनबदगी मसीगी क्राइसिस से थोखिबनी अदुना लमद्रगदी मसी क्राइसिस से थोअमोय हाइदना ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म द लाउगी सा अदुगी मथंगदा मु
कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट मनुंगदा ग्राम पंचायत ओइना लेरंबा पंचायत मरी ADC दा कांग्रेस मतमदा पिथोअमबदगी अदुगुंबा मयामदुना मरम ओइरगा ngasiगी इरांग से लाखिबनी हाइदना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अमुक थंबी अदुगी मथंगदा मुक्सार इलीगल इमिग्रेंट सिंगसिना एक्सटर्नल एग्रेशन यावरे अदुना मरम ओइरगा इरांग से थोलकपनी हाइदना अमुक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना थंबीगी देन अदुगी मथंगदा सार पोपी प्लांटेशन थिंगबा दुगा ड्रग से थिंगनब होनबा अदुगा फॉरेस्ट रिजर्व एरिया लैंड से मसी प्रिजर्व तौनब होनबदा इरांग से थोरखिबनी हाइदना अमुक चार्ज तविसा देन सर हंदक असेंबली फंबा होरब मतुंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मसीगी रूट कोर्स से कराइदम थैग्रगे हाइब कांदा मैतैना शेड्यूल ट्राइब ओननबगी हाई कोर्ट ना पिरखिबो ऑर्डर अमर मरम ओइरगा मधुगी रैली दु चटपगी अयाब पिरुबदगी मसी ओइरखिबनी हाइदना तोंगान तोंगानबा मागी रूट कोर्स मयाम से अम्मा मुक हाकले रहा है अम्मा मुक हाकले रहा है बसे सा मसी कंफ्यूज हाइब तारे अदुना चही अमगा था अहुम 15 months सुराबा सिगुंबा क्राइसिस से मसीगी रूट कोर्स से खंगदबदौना सरकार से लैबदौना तौब मसी याम नुंगाइतबा अदुना अइना मसी पुथोकचरबे मरमदि कइनो हायरगा हुजिक असिगी पुलिस की डिमांड सेदा रूट कोर्स से करिनो हाइबदो खोइ तसेंगना खंगमिनरगा मदवाई एरिया दा खोइ हिदाक थानबो होनसे ngaklerga amamu haiba ngaklerga abduna haiba ngaklerga aduna haiba se sar masi nungaite aduna maram warga sar aina sum khanjabase honorable home minister Amit Shah hana haugiba BJP led government gi 2.0 gi center da laibasi gi 2022 gi sorry 23 gi monsoon session da haiba dai aina ningsing jabada madu July gi tang kun अदवाइदगी हौब्रा कइनो सब्जेक्ट टू करेक्शन तौगिबा मतमदा पार्लियामेंट की फ्लोर दा ऑनरेबल अमित शाह न पीगिबा मागी स्टेटमेंट दा हाइबसे एक्सटर्नल एग्रेशन इलीगल इमिग्रेंट मयाम अमा चंगजल लगदना मपानदगी मी मयाम अमना इन्फ्लक्स तौरतना ngasiगी वाथोक असि ओइरैबनी हाइबसि सा मयाम लोइनमक लाइपाक्सदा लेबा मयाम खंगिया अदो हंदकना अमुक करी हाइरे कांगलुप अनिगी ओइबा अदुगुंबा क्राइसिस नि अदुना कांगलुप अनि उनरगा संताइनब पोरकनी हाइदना सार अमुक हाइरे अदुना सोमदगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना तोंगान तोंगान बा रूट कोर्स सिननी हाइदना मथंग मथंग लौथरकबसिना अमित शाह भावदा आई मणिपुर की लैरिबा इशू सिगी रूट कोर्स से खंगदबदौना इलीगल इमिग्रेंट ना ओहेनबनी मुहारमबदगी हुजिंगना कांगलुप अनि की मरकता तौबनेना अमुक हाइबा अदुगा UNO दा रिपोर्ट पिहनबदना अममुक पिहनबा सिगुंबा याम चममनबा अमा लेबसे मसी ngasi सार अखोय फजना मसी सेंगदोकनरगा रूट कोर्स से करिनो हाइबदो सरकार पाइबिरिबनी अदगी हेना मसी की इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस मयाम लेरिबनिना अमदा अमुक हाइदबिदा मसी सार अखोय असेंबा अमा खंगदोकपा पामबदगी अइना सिगी पॉइंट सिमा आई रेस्ट तौजरिबनी हाइना थमजगे सार हुजि अखोय इरांग से लोइसनबा ngamoi ai ngarang gi question amada su honorable chief minister na su thambi gra aina kayam koina irang se chathagi dogo mali kayam athu matong da masi khara matam khara changi ne se aseng mani sa hujik lai riba phibam sida koi karino ama khanna ba se sar ai gi side gi party gi side gi ai somaina thamjage sa koi thatra manga phajale ngasi bhauba Honorable Prime Minister na Manipur की इशू सिदा मियेंग चंगदे हाबिसदि सार मसिदि अखोय लालोय 100 to 100 अदुम चुमे हन अखोय यानसै हेक हारुरगा अमित शाह होम मिनिस्टर उनौ हाइबगी अदोम दे हेक्ता थैजलपा सार मणिपुर प्रजा मियामना प्राइम मिनिस्टर वा ngang de पार्टी की साइड दगी प्राइम मिनिस्टर वा ngang ना लाल किला दा ngang देन पार्लियामेंट दा ngang अदगी प्रेस दा हाई खरे अदुम हाइबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वांगांग हाइबगी अर्थ से कनो सा प्राइम मिनिस्टर की मिएंग दुनेबो मसी की आइडिया सिमा खंगदबदौना तौरे प्राइम मिनिस्टर ना लैरिबा क्राइसिस सिदा मागी मिएंग थंबिरगा मागी पावर सीजन नरे हरगा भारत की प्रधानमंत्री अमोइना अचुम अरान जस्टिस ले पिरगा लान से थोइबा खुदोंग थिबा मयाम से लेपनब होनबिबदुबुने बखोइना प्राइम मिनिस्टर ना वांगांग हारिस
Prime Minister na wang ang gibasi ma ihan han bada ay na nising bada nupi ani khak nongpok sangmai asomda madu hairo kendra gi manung changdo rebra subject to correction ai khangdra madu da hairo kendra da leiba nongpok sangmai da naked haibatai fi yaudana nupi ani drill to hole haibagi damukta Manipur na khoi gi India se prithvi mayam mamang da yon tho e haidana wangang gi number 2 adugumba mamangi chahigi monsoon session gi discussion da amuk ngangi budo madu Amit Shah na pi ki ba magi statement da tongaga thangjal lago ina ngangbagi wangang mioi ba amana ngangba sakpa haiba sar koi loina mak ngang thorak budo loina mak khangna bangak tani aduna anirak subada ngangi budo parliament da home minister Amit Shah na ngangi budo tongaga haifet nalamaga minute mari nalamaga sakhiba then madugi chahi dugi next month July gi mathang August gi tang 35 da Lal Kila da mate amangangi handak sathariba hadi mamang da haugiba parliament haibatai madudai du da July gi tang ani da Lok Sabha da khoi gi mayam gi opposition gi leader oibiri ba Sri Rahul na amadi Trinamun Congress ki khoi West Bengal da gi yamna phabi moela mo tribe ra maming du munna khangjadra adugumba party ki leader tongan ba mayam then madugi mathakta khoi gi handak Manipur praja mayam na inner da gi thagat khiba Dr. Bimol akoi jamna thamoi sokna parliament da law gi ba takhat lakhiba haibatai honorable MP Dr. Bijoy akoi jamna parliament ki wall ninghai hanbaga chap mana law gi ba aduga Rahul gi adugumba magi pressure mayam aduga hariba NCP gi NPP gi tongan ba Congress India block ki lariba mayam sina parliament da takhalakpa matamda ngangdaba yadabadona adusu Lok Sabha da nataba Rajya Sabha da chelaga haibatai nongalaga tang 1 dani ngangna ribasina aduga tang 2 da matek amakhak piba statement madugi statement do khoi maduna te sar aina ngasai haijarisi Prime Minister na wangang bangang tabadu na teba Prime Minister wangangu haibadi wangang bu loina na sigi issue sida Prime Minister na miyang changbiu akhoi masen marakta hatok naraga akhoi tumba yabagi pot la ise masi kanbiu mapi mapa moina haijabane ba aduna sar hujing Manipur ki phibam yamna lusala akhoi khangi hujing Honorable Chief Minister dagi madu masi pakum amatang ai lawjage Honorable Chief Minister ki home se Amit Shah na pai khre hai 355 chalai khre pai leitre mu hai khabar kharada mu hai khara mana hai lokthok te mu hai aduna aina sar gi through the Honorable Chief Minister da aina hangjani se hujik lai riba phibam sida home department se Amit Shah na pulap pai khabra Honorable Chief Minister na pai bi ribra masidi clear to biu Honorable Chief Minister na pai ri haiba taragadi law and order matik chana ngak pangamdaba ngamdabadagi ngasi Manipur gi praja khuding bangna awab kaya mayok na ribase masi kaingta tawbu ngamdre sarkar se kaingta tawbu ngamdre sarkar se leitre haina lawba yabra sai area se mo horen sengdopiu aroi ba point da sar aina thamning base akhoi sar Prime Minister unasi akhoi sigi leiriba kaino sida akhoi songloi la loiro Hujik kuki underground militant singna kapning banumita kapi bom thada banumita bombi haidana bom bhau kap tana koi tali sar ai gi seru sugundu da example oi khre torbung bangla da oi khre Sri Lokeshwar honorable member gi mai khundra kom da oi khre hujik awang sengmar da honorable social welfare kendra da oi riba phibam tongan ba singa tamga taina ba jaga da hujik oi sar akoi Nena tana lay bungam de kuki underground singna kapning banumita nongmai kapai bom thadarai Honorable Chief Minister na nahan khoi jiri gi peace lay re adna khoi house da report statement pi bu khoi ta ba yam nungai adubu numitu gi quarter assembly loraga hanbe yum yodne quarter yodne da nongmai kape bom kape yum mai thare habi gi pau aduna sar lan se loiba nai roi Hujik lairiba central ki paramilitary forcing se sar 355 constitution sar akhoi loina ma constitution se paina ri bangak tani
आर्टिकल 355 पीरीसिदी अखोई सरकार की पावर हापने सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल फोर्स थारइसे लेरिबा अखोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दा मदुदा पावर से एड तौसलेरगा अखोई मतेंग पांगबा लाकोने अखोइना 355 चलारे अगी पावर लेतरे खोत्रे हाबे सर मसी हाइबिगनु कनागुम अखंगबनदी मसी सर मुन्ना नैनबा कांदा मसी अखोई लाना लौखिनेब अदुना सेंट्रल की लाइब फोर्स ने अखोई मतेंग पांगबा लाइबनी हायरगा स्टेट फोर्स चंग यादे मधुगी अथिंग मैम ले हंदक सा जून की तांग तरुक थोकी जिरी की लाइब थीब थौदोक थादुगी तांग 13 जुलाई CRPF ड्राइवर हाथ के थौदोक सार अखोई सोशल मीडिया वायरल होइख्रे हाइरिबा कुकी खुलाई पाइबसिंग कापकपदगी BS CRPF की ड्राइवर मराइबक थीदना मयुमद हयेंग चक्कदबनी हाइबगी फी योंब लोरब ड्राइवर दो लाइबक थीदना मराइबक पांदना सिगिबा मतमदा स्टेट सिगी सिक्योरिटी अदुगा लेरिबा मफमदो लेरिबा CRPF ना कुकी लमहेनबा मयामदो तखाइनबा हाइदना मफमदो चंगहनबा मतमदा असम राइफल ना चंगहनदबगी मदुदा गंखतनगिबा तौग्रिबा सिदा अखोइगी स्टेट सिगी चीफ मिनिस्टर अमोइना करीमता हाइबा ngамदना अयमबदोंना लेपगा लेबा हाइदा हाइरोगा सोमदा नोमै कापादी मीसिंदो होंदोरो मफम चाबरा थमो हाइबा होंदोरकपा असम राइफल ना नत्रगा अतोप सिक्योरिटी फोर्स ना सक्सन चंगजलगा चेददी सेमदो है बफर जोन सिदगी हेन चंगबा यारो लोइरे सार मणिपुर सोइदना काइगनी सार सिगी फिवम दा कोई सुम येंगना लेरगदी सार कोई यामना तुंगदा इसा इशुगी हातक कोई यामना निंगमदबा हाइबदु ओहरगनी अय ngасai mamangda panjagre sei ningsing ba thoktraba chahi kya gi mamangdagi ipai puna punsi kaya katna koi dongta ningkha tamna thambiram base ngasi di sar koi mangkhibagi phiumda lerpase masi kannanabagi damta sar koi ngasi prime minister unabagi warep ama lawsi sa house ta honorable chief minister waru biganu irang thokpa thatra wa fare nongmata opposition और opposition की MLA अखोई बताना भी ना पाव हाई भी रखते तांग अहम दे इरांग हो रहे तांग तरुक दा ऑनरेबल CLP की लीडर आने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर याम इबो बिना अयु पुंग 13 दा फोन तोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा इबो नंगी सिबु मयाम ताना रगा अंतंग फमिन नबा चुमोइद्रा बसे याम थोकनिंग दा थोदोक थोकदोरेने हाइदना हानगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द पाव से टेलीफोन दा तोबदगी नुमितुमक्तदा पुंग अनीदा ऑल पॉलिटिकल पार्टी जा थमिनसे न कौरपदगी अखोई अगी इनाउ ऑनरेबल प्रेसिडेंट MPCC की मेघचंद्र आई लोकेश्वर अखोई ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यावरगा अखोई मयाम सुजो कुमार अखोई यावरगा चली सा नुमितुदा हाबेक होरप तांग अहुंगी हेक थंगनब नुमिनि हुमि लरगा ने सा मदुदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अखोइना सेशन तौजै अमा तौवी होय हदना लेहवी मधुगी नुमितुना लोरे सा अदुगी मतुंग दा सार अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा अपॉइंटमेंट लौरगा जनवरी की तांग 28 दा ऑल पॉलिटिकल पार्टी हुजिंगना इंडिया ब्लॉक हाइना खंगनबा अखोई हानदी 10 पार्टी ब्लैक माइंडेड काना दरमबनी अदु इंडिया ब्लॉक सिना जनवरी की तांग 23 दा अपॉइंटमेंट लौरगा सार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उन्नै अखोइना प्राइम मिनिस्टर उन्नब सिंबियु चीफ मिनिस्टर ना अखोई लीड तौबियु अखोई चटमिनरगा गवर्नमेंट की साइड की हाइबा यादबदो अखोई हाइजगे अदुगा अमतंग अखोई पीस पोर्नब तौसे ना चीफ मिनिस्टर दा अखोई अपॉइंटमेंट लौरगा हाइ तांग 13 हंदक 2024 की जून की तांग 13 दसु ऑल अखोई इंडिया ब्लॉक की पार्टी मयाम अमा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा अखोई अपॉइंटमेंट लौरगा अखोई उन्नै मधु सार अखोई की साइड की अखोई रिक्वेस्ट लौरगा अखोई अपॉइंटमेंट सिक तौरगा उन्नब ngakdane देन सर अखोई हुजिपुदी मतम लोइदना चक्रबी मतमदुगी गवर्नर ओइबिरमबी ऑनरेबल गवर्नर दसो अखोई सर हेक लान से थोप नोंगान बदगी अखोई गवर्नर उनबसदी मसिंग खंगरे अखोई समाई तौदना अखोई अमुक्तंगदी प्राइम मिनिस्टर से उनहन बियु खोदन बियु प्लस अमुक्तंग प्राइम मिनिस्टर द मसिगी पाउसी पीबीयु हैना अदुम तौदना सर अखोई उनद्रे उपाय लेते सर सिभावदा हंदक्तनी असेंबली फंब कांद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना कोई उतंग फमिनरगा पुनमिनरगा सजेशन तौनरगा उतंग लानसे लोइसननबा होनमिनसे हाबसे हंदक की सारना कौबिरिबा सिगी सेशन सिगी तांग 38 दगी ngasi भावदा nganगपदा उतंग अखोई मयाम पुजलगा सुसनर तौसेना हाउस ताबिरिसे सिना लोय
single sangraba thatra manga se nongata sa gilas ma thak selo mayam issue si kamai to si ge haide akhoi loina mak to India block to MLA akhoi to ai bhau to piro pharasu phatra basu matam amagi sahi tra manga gi chief minister oirami ba akhoi honorable chief minister ai sama honorable matam gi chief minister gi makha da council of minister da yaro issue kya thang da ba ahan si budang matom to so invite to re harga tamo ongtang lakpiu hairaga tawbaka kari tawsi ana du khana na bai matam su pipi da basa sar khoi yam waki yam nungaite manipur praja miyam nadi opposition khangde ruling khangde kari tawune sar khoi mangana khoi ngalingai da haire sarkar sina lawrak pu firep khuding makta khoi lawgani sarkar sina khoi tosi harso khoi yare si phani harso yare se sar khoi ding nganna hai habane ngasi phawba khoi leiriba issue sahi ama helaba thatra ma changaba hujiksu loidreba sigi issue sida nong mata political party meeting covid prime minister unana ba khoina kayara khana request tawide bungning amna nungsi sar munna hayro gidi sar ma sigi hawrok pham si karai degino honorable chief minister adu wada da pangang ya leiriba BJP ki manung da yawba adugumba minister ani yawna MLA tarana Megi tang tara mari subject to correction tara manga da koi separate administration PU have se masi mohoi gi BJP party government sida yauri ba minister amasung MLA supporter yaunu mohoi gi side gi tawra khara demand manipur thuwain of si moina haira khara ne sida a aduna adu tawbai ne adana ada tawbai ne adom da tawne re kari gi ngasi phabu dum hoi busi kankhalaga thambagi manipur thuwairani manipur mache tahalani union territory hum thong tawrga dam ne ngarang na da su hairi ba adugum ba MLA minister sing bu ngasi honorable chief minister na kalaga thammi ben baram kari gino party na madu kalaga action lo dun thammi ben baram kari gino honorable sardi yam kan de haining de assembly na madu gi warep lo du busi kari gino hairo ga adu to ba da to ba to bi gano sa aduna ai tension jarage Prime Minister appointment lo sa Amit Shah na ngamoy Amit Shah hogi ba 2023 ki May gi tang kun ngama pandala ame kun ma pan kun tha ma thoi numir humni la me tang wan da chap ni ai report ai brand ai ko le ma Prime Minister appointment PB de upai le rabta na khoi Bharat ki President of India gi appointment lo roga May gi tang kun tha da unaga da bani tang kunipan da khoi sidai chakadamni dolai bak thibadi ai sa gi di tang kunipan gi nongalam da sugunu sero bo phatraba lalobu kuki singnam over power troga mai thagi badagi ai makti chalhodre honorable member bari chakhi malik arjun kharge AICC gi kai khumna jariba president lead torga president unagi then tang kuntha ga mathoi da honorable MLA mari halakhi selfie leader yauna tang kuntha mathoi da gi na Amit Shah chatre ngai tangwan baugi manungda ai khoi somai to dana sugumba program ama leibadagi chalubadagi nang hodre minute manga da su appointment PB khoi session PK habida PK de adana sar sugumba mayam ama phongdong na rudana kanadre honorable Amit Shah na numitara numi humni lerami marini subada chakre numitara mangani leraga issue solution ba lakani lakhidre then handaki lok sabha trai ban sub election maya da April ki tang tra manga ina ningsang bada madudala aga hapta kangjai bungta hek parliament election sil hoi boga manipur gi issue losanana batawgani tumina lai union minister of state home numit kun ga tarung ni lerami akoi khangi but action loss action kasu laite lerami habugi wani tuna Amit Shah lerame union minister of state numit kun tarung lerame ngasi bawba lal roi bagi mami ude aduna sar akoi gi aroi ba lan sel lo sanna bagi de sar akoi uji agreement sign tawno ba su yaroi masida agreement sign tawno ba bise heng tung bhaw ba de sa su hakta ta masi sar afaba kudam oiroi aduna akoi gi di noi asom gi honorable MLA minister kuki sing do lakpi da ba akoi khangdre honorable chief minister na state sigi chief minister ni luching biu prime minister unasi Prime Minister unana bugi warep lo da bayar roisa ngasi lo da so hayeng irai no mini hapta ambagi manung de irai no meter resolution lo ba ha se akoi gi lo sina chanara ga la abani aduna akoi manga mak hayeng akoi na sar
private member resolution da tongan tongana akhoi sar gi secretary da akhoi submit tawjagrabani numit manga gi mamang da aduna sar akhoi prime minister unaraga justice tawbiu akhoi na tawriba thabak sina sini moina tawre sina sini aduna honorable prime minister na akhoi gi pai ma oina lepiraga akhoi gi marak sida chumba bichar du tawbiu akhoi ware haibase sar akhoi prime minister unaraga akhoi appointment launa ba tawsi aduna sahi amaga tha tara manga se prime minister sungu unadana sa pau phaunari 24 hour 7 pau phaunari leibse sa akhoi khangbang maktra honorable sar gi listing makha da khabar da tajabani subject to correction handak ta su assembly holding da mla tara tare nipan prime minister unanaba minister yauna prime minister da appointment sik tawi adugi mamang da su honorable minister mla mayam ama satana prime minister unanaba appointment sik tawi ade youth of manipur na akhoi mayam ko matam da su prime minister unanaba appointment sik akhoi opposition na sik taw do pibira du yare prime minister unaba ha sar ai hanjan di haining dre tam ya me sar ai house da ai seba mayam gi seba to re tam tarulak consecutive lai sa lai fan karam minister so oirabani akhoi na minister oiba power da leiba matam da sa issue mayam ma thokre honorable chief minister khambiri bane lairiba chief secretary gi secretary office dagi second amata prime minister khoi matam dugi chief minister siri okram ibo bina issue ama hek tholok pada all political party ko guni madu da mang thana sel sing si honorable chief minister oriba siga ai gane Delhi da flight to ticket ka apu gani halak paisu ka kani leibham singani tawrerga issue se khoi mayam changdana hadana matam dugi UPA gi Dr. Maman Mohona leibam tamda kana maye ki matang da university gi matang da monorama gi matang da lairiba issue mayam se matam gi sa tawraga khoi kitang tension bi ya tension jarage loisan jarage sa hawbuda di ngai de medu boy chwa salage aduna sa matam du da logi hujiksu honorable chief minister gi secretary gi second amada prime minister gi appointment lobse ya prime minister gi thong thingbadon to ya ko honorable chief minister handak chat produsu ai unarakte na lowe ai house da unaraga di haidok pa ya kitang haidok piu ha da hai gi de aduna sar koi prime minister unasi ai khoi gi justice ta unsi adu natraga di khoi lan loiroi aduna hayeng ai khoi na submit tawjariba sar da tawjariba private member resolution sisu accept to be on a sigi demand si kudong chabroga ai sa da thamjage sar no matam khra pibi bigidong thagachari thank you mathang da honorable member Shri T.H. Lokeswar Singh. Good afternoon, Honorable Speaker, sir. Demand discussion se demand number 7 police rehabilitation center relief and disaster management demand number 40 any ngasi ko aina si pukusar ise manipuri mara bakse loisalakle karamaina kansige karamong na torok tawdag habidagi wakhalon daina aigi kanus kan mo sanjing thangachabani ai kasu ai tendap nai to loisanjage akoi ngasi koi sama india da koi hingiba mipung kudumingsi sigi the constitution of india sigi makhada akhoi je salai dina constitution ru ngak pang ngamdragadi akhoi je sawn duina sida pun makside yai yade tawni tawradam si tawra si phang si tawra han loni yawram the constitution of india haibida adu akhoi manipur sida di ko sigi the constitution of india je si makhada khoi lebak se ngaibra or ngak tabra se wang am lae kari dagi hawikse haire supreme court dagi kadi dagi pang kadeng mahare loina order se pura puri collapse tare haire adugi adara sigi loina order se machine bu electricity akhoi se mi bigi punchida kamain laigade habi question am lae aduna aina ngasagi inability to maintain the law and orders hajabane aduna hawikse
through honorable speaker through the honorable leader of puning singjai se kari no khoin ki do se honorable chief minister na opposition le MLA manga ju fully cooperation pi ge haraba ruling de le MLA nifu ga manga khoi manga shina close door da phaminne haraga sentana si ngai hara e adu de khoi sman kamai tor karma mongla tor ga hari base khoi de shock ka dore ai tomna ngam bai station la rektre hai tar ga di akhoi se khana daga no adu di khoi si to si haba ma tam da ngasi su je si sang na ne thajadre singalinga da to da thabang ne lisang la harasu masagi kari amit saji na hare mana tawgani gani tawinga da maitai lo da prabhavan laimne babu sing oina ngari da tubana hale haibado adu phibam chapchan ta gre bojik se na ho bisum matam leiri ba adu regadi center dagi harakpa mayam da khoi da haidokpa yada bam khai solution biro aduga all members humpuji di wasai ne ba constitution makha da wasai ne khoi member of Manipur legislative assembly ba kanda se constitution se nganga sakani wasai ne alu di inti social element man sin ngasi di laibak se pung chai cha halabni na masi he thingana bai damukta khoi punang na samana na lemina budu ma ka kai chatuno sanne habe thajade sar na be sar aduna akhoi hau lari fiam se maning mamang khawang habi question je maning haji kaino mama haji kaino makha haji awang kaino khang da be phima habi do la angang masu je angang mar habi ngam be ke ba se la ta ba amu ne masu ni habi ngam be ke ba se la ta ba tar badi harba constitution india je khoi manipur da jana dre habi ga jamana re aduna aina hajine ngi di kibine honorable leader of house chief minister khoi lepi na khoi manga jo si honorable sena member habi ni chatsi unasi tausi chatana thingasi yadedna karino lefam to lepsi karigi manipur sibu india ki phibano dal tilurba matung da india masane na khuji bharba sana masane na leidra ngasi ju akhoi gi ichanupi mirabai na ada salak olympic ta saru ga roga ngasi mari su position laina ado karidagi manipur se jalumi khudi maksim se india gi masane na akhoi ji tin graba ne ba ado dai gi ipada imada haibasibu unaba jaru haide madug nipado madug imado ipado akhoi ipa imane lawgadraba no aidi thajade aina pokpa isaduna aina pokpa isuduna kano isaduna ayu mungtune ge haraka na yadaba tadi ai isaduna ipane lawgadraba lawrei kaidunga su honorable member kanogi songi takpiram hanagi member duna su unnabagi wari do tobiram mabnina somna mu hanjan bidana ai hanjan jaro ai so haugi hanjan jadrebni ai na hajari nisi yadaba maram do karigino sin aina honorable leader hosta aina sena thambi hajar ke tokjabni da ai maram khara hayodrgadi ata chak charaba chade habi khujan na la yabna tamina issue je khara tang problem ramina aina ningjaba khara do thamoi de nungai tabdi hajabani hoi khon khara kalle ga so thawai da ai samak sidi hak thing na nomit koding thing na remina ai tamna ngam hak seng na le tre aduna ni ai khon pogeri se kasu mi magi nungai na ta ba khot adu ma bi khon gi de hajade da aduna how you say honorable speaker sir honorable CM ge kana leader hak ai hajening se nupa thuk bagi thabak se tawbiro thosi maram di kano da sum hanjala ga di last ta ko akhoi punong se pura puri pung kai da na akhoi gi tungi mi rol da na akhoi le ba khoi MLA humpu se member humpu se pura puri ta kari ani hek ubakanda khoi kari ani angang kapasu ko asigi MLA location jara uraga tinsibe phim da lak toram ne pura Bangladesh type ta toram ne adu dana sigi stage yok dinga sida through honorable speaker through the honorable leader house aina chingchen nangi se ain sing hajabada ngasai gi haiba loina order phatti habi yadre habi khudam di hauji sing senghai tunghai mapan thokpa yadre ba ama taw yadu khuding bak ching kai thoe hauji ti khoi punung chi kham thang ware
olakpada responsibility to fix dong ba ta ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯖꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯕꯤꯔꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯟꯖꯟꯕꯤꯗꯅ ꯑꯩ ꯍꯟꯖꯟꯖꯔꯣ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩ ꯀꯣꯂꯤꯡ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯕ ꯖꯒꯥꯐꯥꯎꯗ ꯁꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤ ꯇꯧꯍꯩꯗꯕ ꯖꯒꯥꯐꯥꯎꯗ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯇꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯍꯣꯔꯦन ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ 나 ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯗ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯎꯅꯔꯁꯤ ꯎꯅꯒꯨꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯔ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯍꯣꯏꯅ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ the lack of power of the state security forces in the controlling ongoing crisis hauji thawai khupak ta hapaga laibiriba all police singhai tare uniform saba state forcing sida ngasai yam nungai honorable kanona chief minister akhoi kano leader of house na handak se equipment meyam leibidana rakshak leibidana ama tawdana moida lakpa thawna do mamang saka meyam da tawramdra gasu matam to lo adwana phim lani khangdamni na tawramda wona sai tawramdra kal su continuing process obni na hauji tawbiram do aidi masim aidi yamna phayena khanjai isagi thamoi de sai phayena haijari sini aduga aina mo haijani na koi state forcing da masagi makhojina karigumba powerless oikhalaba police na central state force na powerless oikhalaba mano central forces di moidi ngasai phara su ain dandi bi ngam hak nate do central forces di adu state force di any ain yadabdo constitution makana yadabdo adu phara dandi bi conviction piraga ma so capital pi do ina sumai tagna higher state forces da thawna hapiu thawna hapsi aduga state forces du labor police ta labor sing junga tawroi da thak da tawbiganu maduna maramora kanda ngasa kaiguma kanda su hatta police ko tan tan naga segi sta kan parjan ko tan tan u matam dadi lamdam nara kanda segi police gi magi uniform power da handari adudi tanari kari demo tanari do tanata na thabak se khoi hona ba tabani simaga ain mi kun chama le dai tom chong ya banate chama dai tari khoi kamai tawni plap aina police na ngamai thabak se hona bi gadam ne adu hona ba ngam da ba se home department makha da leire authority na ayaba pirak da kari han tok duino adu idi hojik se khoi police se machine head magi power se para powerless lor ba matam da ngasagi khoi manipur da leiba jeno khudi masing se ngasagi mian cha mayam illegal mayam se khula chak par taw man se cha thok gi da khoi am ta le hodung man de adu na police mapang kan hona ba matam da home pai ba onam chief minister na fajana yengen dir hara kanda ngasagi harba police ki mathau je lairak tragadi akhoi jauji ji hingbi artha lera roeba kare ino hai babu aina mamang haijari duni mi ni khanare khanaba kanda police tu na ngasai khanare na khoi complaint to kana police tu na ngasai gi mi dina power lai hemgi be ki police na mai mathab excel khong am anoba ado itar di police ki power lai tamina ai man hathi beta bani man adum ning thoi le hutam ne ado di angang ma chana bhai se jungle le sa natana te imta leite ke shu adubu aina hajining di harba police ki power se hek through agas house asida ina hajining di whole manipur da leber jalong mi khudimak police pu be bhat tawsi uniform magi uniform do adu de piri ba power do khoi mi pang khudim na respect tawsi adu ga police oriba uniform selaga uniform gi namadu da ngasagi aing wang da katuran tawragadi madusu tawbigano ai through agas house asida ina appeal tawjaning se police bu ko ne respect tawdraba police ha leiraga isagi aije kaima tawra mi phunga de police lai ko khanbe ko khan pon da ba tar badina khoi je human being am obi hak to lera roi adun haro police masi mathona hanai bedam ta happy ba mase any issue la ko mata na moida hai example am haijara ke hanai ke khoi ai gi issue thok e nang me thar se thok ka da ai now commando usi lendra ba litam bu punna tangkhang nang chai du plap tung na sang ga do ja du lak sang ga di khoi imphal se tangkhang lak sang ga du ja ni adu bu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤꯔꯛꯇꯣꯏ ꯗꯤꯖꯤꯅ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯁ ꯄꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯌꯧꯗꯦ ꯀꯥꯞꯄꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯂꯣꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯗ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯃꯟꯗꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯟꯕꯗꯩꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯥꯞꯇ ꯌꯥꯗ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯩꯗꯤ ꯎꯁꯤꯟꯅꯆꯤꯟꯅ ꯂꯝꯗꯣ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯀꯜꯍꯧꯋꯦ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯁꯤꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ 11 ꯑꯋꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯅꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯃ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯃ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝꯗ ꯚꯦꯂꯨ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗꯗꯤ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯁꯥ ꯑꯣꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯟꯅꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯗ ꯇꯧꯁꯤ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯕꯖꯥꯔ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯕꯖꯥꯔ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯠꯆꯜꯂꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯇ ꯐꯪ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯗꯕꯩꯅꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯄꯥꯡ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯄꯥꯡ ꯀꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯟꯖꯒꯦ inability to check the duties of the central paramilitary forces in the state haugi khoi state sida ngasai ge central paramilitary forces lai mayam singse mase khoi phajana ngasai gi check tawam chang moi duty se moi se loina da se ngak pada matiang bangna da ba laibra or natraga sunatagi ngasai gi kari kumai yeng ba laibra हाइब्स को चेक तो ऑटोमेटिक मथौ ताय चेक एग्जांपल ngasi मक्ते जो हारेने ngasi खबर दो यावे सेदा अखोगी सना साबिदा हौगी ngasi नेको सिदा फादंगा यावे सिदा कक्प खोपै तौ सिदा रिजार्ट कनो जाट रेजिमेंट लैये स्टेट चंगबा यानो थिंगे अदुदि सेंट्रल फोर्स मा खादु कैदो लेबनोबा दैट मींस मागी ड्यूटी द खोई स्टेट फोर्स ना अमसुंग दिपा खोगी गवर्नमेंट ना चेक तौ दाबि खुदम नेबस करीगी फोंग नोंगई इलीगल आर्म्स पायबो मतम खाना सिलु उरबसि मयाम हुबजलगा यादेना उदंग खंगन मतमदा कर्म जगह त मन खुता गम दोरि कछु याम ममी कुंथान बियं कैसा मंगाई लेगरबदा सेंट्रल पेरामिलिटरी फोर्स लिसिंग मरी मंगा थाजलो स्टेट फोर्स लिसिंग मंगा थाल ओंतंग टेंग थो हमतंग टेंग थोक कांदा का काय चेतुनो दो ताकबदी हारबा सेंट्रल फोर्स के ड्यूटीज मयाम जे मसे फजना प्रॉपर्ली चेक तौ देबि खुदमने अदो प्रजाना लुई उरी इंगांग खांगा सिदा सि लेरे ड्रोन तौरगा ताए सुमाई लेरे सी तो वी सी तो हागन होय होय दार सितोक तोक तुम लैदाय मसि करिगिनो सेंट्रल फोर्सेस सिंगना मतौ फजना लेबाक सि इंगमद मतेंग पांगगे को हाइदना लाकपीदना मरम उइदना ngasi irang ja dumati khindare ineba karigi hoginga se kadang man haitar gasu matakna central force lere makha da state force lere adi asom side da su state force lere somdus lere ani ro kamane mayai da chali bu bo bola khupcha laga mafam angtang ya de khangma jaga do da sigire sangar all out illegal arms spy mai tai ra ini jati gra pula angtang phada laga huk to wo matam da ka kai de gi chatuno adung ki mathang da e smai tor kani smai tor ga da mafam da lummaga natraga phona ga da kaim da mawa log de daga nomai ka da chok choba sugistek ban gan par ga tawri ma bom tu ka thari ma jib ka du tawru dino aduna takpadi harba central paramilitary forces singja फजना मणिपुर लाका दम मथौ फजना तौद्रे हाबि खुदम दो ngasi mo phangiba sana sabi mathakta state force thamba yaran khulai pai matik chaba terrorist na laire haise with photograph lo na ngasi khabar phone ne front page de yawrim ne ado manak sida rija aga jat rimen je pai le ne ado itar di aina honorable speaker honorable dars pun jingraga hauji si dbg family ri अदो इता खुदक्ता रस तौरी हारगा मफम दो लई मतकता ड्रोन तौर उरिबा मयाम दो इनिहाउतना इबाक्वे तौ थोखरगति एस हाइबा मसी तौ यारगन लक कोइजलगा लिसिंग तरा मेमा गुजलगा खरा सिदु तौना तारे यादे खंगमन नत्रदि सुम हेंजल करा angang masadi machuri ko ngawi film da laksale sakri lakwi film laksale adon honorable speaker truda harba central paramilitary forces singje masi honorable leader house na pachana partner screening do wiraga yadaba regimening do rajaba paramilitary forces sing do koi honorable amishaji da hairaga loina takthok bin to wiro aduga pung punamak tinate adra central forces punamak tinate koi kendra da leiba mayam jingdi pachana mathau tawwa tawdra ngasi shanti lena amona kamna rakte sine
यारोय हाबगा तपतान दे आसाम बजु लेरे बीएसए लेरे सीआरपीएफ लेरे फाजन कोऑर्डिनेशन थमेरगा इसामग यावरे तौम देसिने अदु करिनो सना से भी तौरीदो केनो सेंट्रल फोर्सेस सिंगना माथमो सेंगते मोन कुशी तौरपने सिकातंग दे ने ओनबल स्पीकर दा हारब सेंट्रल पैरामिलिट्स फोर्सेस सिंजे लेबाक से कन्बीगे हाइबा लेरब इंडिया मचानी मणिपुर से हाइता खनबीबा तारबदी मसे थ्रू अगर साउथ ससिदा ओनबल लीडर हॉक्सना असगी मसिदा लोइनब सेंट्रल की हाइदर मिनिस्टर सिंगदा हाइबिरगा मधु कंट्रोल तौबिना बाइसिमा इलुसन जगे आई अमा नि अंदे कतंगारे कोइगी ineffective measures of detection deportation of illegal migrants कोई कमिटी सेम खो तौबिग्रे आई सिकसु सांगाल अदु अमा कतंग हाइनिंग बसे कोइगी चंगाइबा रिफ्यूजीज मैम निंजे कोई आना कोई ओनम मेंबर की कोई लिसुगिदा कामजोंग दा तौरिब खोलिबा मैम से मासे सुम क्वेश्चन थमजलाबा मरम करी आइनी चारो मरु लै खला लास्ट ने दुम पोंथोगिदोरिनिको पिखर जगह सिदा अदोदी सेंट्रल सुम मैम जी सेंट्रल की ना एम मैक्सिमम इंडिया से मणिपुर इंडिया की पार्ट में सेंट्रल का मैंने लौबी तारबदी मखोन फजना स्क्रीनिंग तौथो थम्बिरे रहरगा एदेनी कोस मोगी म्यांमार गवर्नमेंट हाइरगा मसागी थोन मसो थोंगे ना थबसे होनागे दम कुशलागदी कोई मणिपुर लेबा जेलोमी खुदिंग मिनुंसी जाविदो खितंग उद मतिंग ता पांगथोगदे पांगा दे लासे चल करोगे जेलो मलो तमिन रहर कानदि मसा मसो लौलने लाइन मतुंग दगिदी सोयदा सुम इंडिया मसा ओला कान लास्ट टाइम करियानी रिफ्यूजी ना दो तोगेला कनी इलीगल माइग्रेंट दूर तोगदा आदा तो हाइगलानी असिगम मयाम से थोकतन मसिजु ngасagi thona thubi matamna pura puri takthokna bo hona bada honorable speaker through honorable leader house ka ipuning sinjari adu aroi bada hanaki loina da ngakpa matamda bdf na logi ba thodang se hauji suni go vip khudi makta squad ojadana adigi madagi balan ne ba area sing daga asa ngak tang khoto se maximum hair ba bdf ki village defense forces mayam sin ngai se masi khoina thagar pam thoi हाइगिबदुनी अखोय लिसिंग मापन तरा लेबसे खुचुगले चापचान पि कनांत यौबिनो खोय थेंना जगे खोय लोसन जगे हाइरोदुनी कैनु असि हाइंग अमे हक लागबाइसे आइदी थागत तबंग जरोय अदना मखोयगी तवम थोकपा तौबियु हौजिदी ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग जाय हागलागदी ngасagi just lage constable amagi right to la abnina aduna soidna ngасagi demand takhole pose kaino khoygi मागी थागी पियुम तोप कनो दो खुचुमन दो हिंगर पिरो खोगी लिसिंग मंगा तरा उपाय लेजद्रे हाइगले अदोइदी थ्रू ऑनरेबल स्पीकर थ्रू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर होम पाइबिरो साइनि पुनिंग सिंगजाइसे सिजु यारगदी मखोइदा खुजुगलाय मतिक चान पिरबा ट्रेनिंग बिसन तौरबनिना कइनो उपाय में थिरगने ngасagi मोइसे हेना मापांग कननाबा करी तौबो याबे यंगे हाइदु यंगबिरगा मसिमसिगु फतना होना बियु हाइजे हाइजरगा ngасagi खोगी इमा लेबाक्सी कनना होनाबा मतमदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना ngасagi खोई एमएलए हौजी लेदिबा आदा लेबा ताराजु लाउ यादे थबल तोर लोरे लेदिबा यंखाइजिगा लोइनाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा सब मानाबा वखललमदा तौसी यारक्त्रबा मोना खोना सबदा यारक्त्रबा उनहि यारक्त्रबा अदो दादी इंडिया से मणिपुर से इंडिया की मनुंग लेबि अर्थ लेते हबदो हरमगा सिल वरे लोग कइनो हबदो डिसिजन लेमना झारगा स्वाइदई दिन जगह अदो आई लोय लोइजरे अदोगा ngасagi relief and disaster management se mase yamna marusu yamju pharak taba oiba accountable oidobi thabak se maximum tawdraba jala khano gyamen tadra bhai tareni leita laira yum cyclone maramna tektana khotna leiraba adagi ngasagi kari haitarena ising chauna yung ngase loi tek kharba khokraba mayam sing adagi kayam kanda khoigi lau singubada sagi phanghaudana pura puri collapse taraba mayam sing aduda pifam thokba tawbisidane masi ita ata daba adubu ngasagi center dagi sanction kayamu lakhige handagi 2023-24 and 24-25 ki aduga sijina karamba district singda sinabi bage whole district che tratok se plap sina hibra andang thambiyo maramdi kainoba sijina khogi kayum jumam chela sa ma ta ju mai sa du sigi scheme je makha ta tawba ngak tanina masagi budget di
यामदी यावी अदबु सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम ना कयानो स्टेट की ना कयाम हापगे से दंग ऑनरेबल स्पीकर थ्रू द ऑनरेबल मिनिस्टर की पुनुंग जिंग हारगा हारबा रिलीफ एंड द डिजास्टर्स मैनेजमेंट है डिपार्टमेंट है मसे मसगी फजना मसगी तहोबु नत्रगदि हेना सोकन हेदना आई वफम से समझगा इसाइड टेंजर पुनुं आई ऑनरेबल स्पीकर को थगा चग मथंगदा ऑनरेबल मेंबर श्री के मेघचंद्र सिंह. Thank you, Mr. Speaker, sir. Sir, demand number 7, Police Home Department, si khaktani sir. Matam khara yaragadi PBUI point di hanjan nazaroi sir. Matandi the mayam low we did the Tang detention of Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, aina thangatsabasi fails to protect lives and the properties of the people of Manipur. Parja singhi punsi amasung lanthum sarkar sina ngakadabasi ngaktre haibani sir. Loina sir ngasi si home department ni na Manipur punamakna aikoi gi ngasi gi house gi hoi gi demand discussion si phajana nainabiramgani yengbiramgani aduga sarkarna ngasi gi si solution ama pubidaktana phajana tawbidadi yamna nungaini haibasi opposition side tegi thajabasu thamjari sir. Ai point da lakcharabada sir Megi tang ahum degi 2023 degi satra ibasida atuki matik amang ata punsi kaya pikam nakhiba tongan ba sikhiba da natana relief camp kaya da ngasi mi lising humpu hena internet displaced person oina inmate sing mayam akoi leiba akoi thengnare adagi mi chani hen sikhiba adagi tongan ba mi mangkhiba kaya masi punamaksi masiga mari leinana aina pukhacharakpuni sir. Tasengbadi sir masi punamakasi aikoi gi sangvidhan na piba aikoi punamaki hakni. Sangvidhan da hairi sir right to lives with dignities haibasi sangvidhan gi article 21 da phajana iri protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law, sir. Asumna Sangvidhana aikoi praja punamaki punsi mayam si kannana birokte piri adubu ngasidi yamna fundamental loiba rights haksi lengak asigi makhada aikoi punamak phangba ngamdadana awaba phibamda aikoi mayok nari sir. Loinana right to life with dignities haiba sidi sir aikoi gi fundamental right masina right mayam degi khwaidagi maru oiba masi fundamental right masina heart of fundamental rights hai masina fundamental rights sigi khwaidagi aikoi gi thawai ni haidana aikoi gi Indian constitution da takpiri maramaduna ngasi gi lainga ka sinadi aikoi gi asigumba sarkar sina ngasi sangvidhana piriba mayam singsi inthokna aikoi wana ngakre wana ngak kan bangam khidre punsi kaya pikhamna khibasi aikoi nungaite aduna masi sarkar na daita lofam thoi haibasi aikoi gi right to life si aikoi thamjaningi sir. Loinana anisuba point da right to properties haibasi aikoi punamuna khangi bharat ki sangvidhan da article 300A da masi phajana iraga aikoi punamaki lan thum ngak pa haibasi sarkar asigi mathauni BJP lenga asigi mathauni double engine government asigi mathauni haibasi sangvidhana aikoi phajana parja miyam gi damakta iduna thambiriba mayam singsi ngasi paikhat pidaduna aikoi punamaki lan thum si sar thokna sathi ba mong da mangkhre asigumba Manipur da mangiba lan thum yum kai aigi properties masa gi properties mayam singsi pithribi da mutung udri hoi karigumba mafam kaya da thokiba lan thum kaya mangkhiba adagi bharat ki manung da Gujarat ta kari da mangkhiba khotkhiba koi ui tayum sungsar mi amagi yum magi boundary masak khangtana thiba khangdana pura tangoi tana aikoi ki bulldoze na takhairaga mangkhibase
me Pakanda Masagi boundary, Masagi Yungi boundary, Bakanda Mang Kibase, Manipur the Tuiba, Handaki violence, Asina, Ahan Boino, we. Saraduna, Maramaduna, Nasi Ekoi Purumaki, Hak Mayam, Sangvidana Pidibasi, Langak Asina, Ngakri Habasi, Tasing Lava, Tarang Lava, Adigumba, Wapam Amani Habasi, Hyman Mutu is her, Aduna Masi, Sarkari Gidai to Wapam to is her. Masiga Marie Lena, and Laxaning point D, sir. Sarkar Sina Masigi, accountability and the responsibility have Wapam si, Lakpada. I could get Sangvidahan the Piriba, Hak Mayam Singasi, Ngakpa Habasi, Sarkar Sigi, Daita Oibenina, sir. Sarkar Sina Haikibelay, Megi Tangkunmatoi, 2023, Honorable Chief Minister, Nasigi, Leader of the House now, Habikibo Wapum Lay. Madu Megi Tang Kunmatoi, Taudogadu, the Miladugi program Madu, States Observe Anti-Terrorism Day, Haiba, Adigo, Pangtokiba Numit, Amada, Hai Kibani, Sarkara Sina, Aikoi, CM Honorable Chief Minister, admits security lapses, intelligence failure in a program of State Observe Anti-Terrorism Day, Haibasi, Megi Tang Kunmatoida, Honorable Leader of the House, na Fazana, make sing Tamki, Maramaduna, Mayam Praja Punumakta, Praja Punumakna, Sarkar Sibungak Pinava, Haidana. I'm the Fazav State Menama, Haiki, Madu Equegi, Sisuaina, Shanghai Express ki, English ki, Magi, Daily News ta Fazana, Haikiva, Aina Madu, Fazana, record winner, Tamzerisa, Masima. Next up, Madudagi Kitang Kumtharak Pada July Gitang Tratu 2023 Madusu Aina Shanghai Express ki English Kalamda Pazana Isal Pazana in Tamjanjari sir Masida Haibiki Honorable Matamdugi Double Engine ki Center Dalaiba External Affairs Minister Siri Raj Kumar Ranjan Singh Mahaksi Adigumba Isamsam Mishakamanati Union Minister of State for External Affairs, Magna Haiki. But under the Magna Tambiki, collapse in the law and order, Haidana, Masi Mahakna, Masi Mahaki statement, Moina, Tokibini. Then, sir, Mahaksi External Affairs to Oi, they give flush, Manipurgi, core issue, Sigasu Marili Nabayam, related with Wafum. Kariumakan, the statement, Namsu Haiki, Mahagna. The issues of the core issues of Manipur, Masi, the Honorable Leader of the House, Masi Hairi Vase, Ma being the External Affairs Ministers, Mahagna, Union Government, the State City, CM of Asivo, Iraga Kangalapa Laite, Haivasi, he stated very clearly. I was the witness. I was this witness, I was present when he stated this statement. Masi, Aikoigi, Central Government, External Affairs Minister Ramana. When we discussed, when the Honorable Chief Ministers stated about the core issues of Manipur, which includes the illegal immigrants across the states of Manipur. Masi, Punomaksi, Aikoigi, Ladyba, Union Minister, Amadi State Sigi, Leader of the House, Tambiki Bayam, clear Roiba. Mayam public domain that Tamki Wapam Actani, Masi Simson Sergeant, why not yet, sir. Loinana. Now, Asiga Marie Lenana, core issue, Haidana, News 9, the Honorable Leader of the House now. Manipurgi, Hausik Toibo Wapamsi. What are the causes of these issues? Haina Haibamatamda, Mapandaki Sangakba illegal immigrant. Mayam Singsina, Sanga Aga Popi Tava. Adegi Forest Mayam, Koktarak Padegi, Forest Mayam, Naknaba, Honorubada, Masiki Wapamasi Lakibani High. Then Masideshida, Tara Pauna Drividi, Honorable Ministers, External Affairs of the Union, Adunadi Amu, Masiki statements, Honorable Hoigi, Leader of House Tagi, Masiki statement of the Central Government, see Irapaliti Haibasina. Asawa Ahova Madi, Swice, the Mekapanga with the Wapamadi lady. Aduna Maramurkanda,
अखोई स्टेट गवर्नमेंट अमसुंग सेंट्रल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन लेते हाइबसिसु एविडेंस अमा अखोइना उबसुम अखोइना उबंगमी ऑब्जर्व तौबंगमी सर अदगी अमुक कोर इशू हाइबसिदा honorable leader of the house adagi sometimes by the union ministers home mangna su hai gi manipur gi thoi ba thodok wa thok sidi masidi high court ki order mana scheduled tribe ki meitei sing scheduled tribe san bagi ari gum demand or the order of the honorable high court hai na masigi related tawi hai na thamki adna court issue si masi aikhoi phajana house dai sida khana na basu sarkar sina these are the core issues, but not raised up, not put up on the table to discuss in this August House. Sigi House is the Kana Nabadi, high issue, scheduled tribe key, lady mayam issue. Mayam Singsi, Amaga Pazana, what you tai Shanana Wapam, Pukalaki the Latri, Aduga, public key, Adagi, platform Kayada, Adagi news interviews Kaya, Mayam the core issue, Mayam. High sir, Aduna Masi, Sishu, Aruba, Kramaina. अखोना कोर इशू मैमदी गवर्नमेंट से हाइबिरी अदुगा हाउस डिस्कस तौननब मेटर दुदी द कोर इशूस लाइक ट्राइबल की अखोगी एसटी चननबगी वाफम अदगी इलीगल इमिग्रेंट होय हंदक अखोगी इलीगल इमिग्रेंट सिगी मतंगदा मसी थिदोकननबा इंक्वायरी कमिटी म सेमगिबो खोटखिबा मसीसु डेवलपमेंट अमनी अदु अखोय यानिंगी सर अखोयसु दुम यावजरी लोइनना सर असुगुंबा मयाम सिंगसिना core issue mayam sing si asidagi ekhoi thoglaiba mayam sing si leire sir then honorable leader of the house na manipur ki miyam prajada hai khiba thambi khiba honorable union ministers of BJP thamkiba wafam mayam sing asina then it's come to the point that ngasigi thoiba violence sidi ekhoi sarkar sigi masigi accountability and the responsibility masigi daita punamakidi sarkar asini haibasidi haijediba haibidiba phongdokhiba mayam sina tasenge taru adun sir masigi makhasi sarkarna aikhoi madugi asoibadu akhoina namjanjabadi natte sarkarna soi haiba wafam si leirabanina aikhoina masi athuba matamda solution poraknaba honaba haibasi sarkar gi loophole sarkar gi negligence the negligence of the machinaries of the government adai tongan ba home gi asoiba mayam lei haibadudi aikoi gi conscience head to the executives mayam singna high khabanina masigi hi athuba kari road map lokhot pi gidori sar ngasi di home nina aikoi gi state si parja singna assembly hayeng adagi hangsi tang 32 chathaga dabasidi aikoi leiba mayam sing si adum aikoi the questions and answers debate adum khara tawraga adum chatkigani issue asidi chathariba session asida home gi nainariba wafam asida yamna concrete oiba road map ama naina hodaba taragadi sir parjana question hangakani to the 60 members or to the 50 members of the August House masida sida questions adum aikoi gi tang 33 matungdadi hangalgani aduna government paibi dibina government ki wafam mayam ama phongdok pikre mamangda adugi responsibility claim adagi madugi failures of the government mayam thambikre sir aduna concrete road map ama ngasigi home paibi diba honorable chief minister na masi phajana clear oina aikhoina su support tawjaba yaba adagi aikoi su chenjaba yaba shanti gi wafam sidi aikoi sidi politics haibo wafam leiroi sir aikoi congress ni BJP ni habigi wafam aikoi da sunglai leiroi sir maramdi masidi is a question of life and masidi is a question of Manipur the ideas of Manipur aduna sir aikoi mafam sidi is aikoi politics ki wafam sunglai leijaroi sir aduna masi ngasi home paibi dibana ngasi gi yamna concrete road map se ngasi house da thambiu aduga aikoi tara thongna naina si sir aduna trabadi aikoi masi ningba thungba khara watkani haiduna ngasigi matangda thamjiningi loinena sir aikoina ningsing jabada masigi hujik life in the property sigi matangda ningsing bayai sir honorable supreme court na masida yamna clear roiba verdict ama akoi pibi khiba lai safety to life and the property of citizen
is state's responsibility, the Supreme Court. Haidana Supreme Court na masigi live ngakpa bipung khuding maki adigumba yum kai lan thum ngakpa haibase masi Bharat ki Samvidhan na piriba article number 21, article number 300A asida piriba sida natana another ruling ama Supreme Court na pikiduna safety to life. I repeat, safety to life and the property of citizens is the state's responsibility. Sir, so I the Sarkar sigi kari no rakadu response aduga makha kari aikoi road map si kari to gidu no haibasi Supreme Court ki direction simak na su Supreme Court ki ruling simak na su ngasimak house de da tangai phadana clarification pihum thoi haibasi ngasigi aigi questions failure to protect the life and the properties of the people of Manipur masida is phajana thambiba tangai phadabasi honorable leader of the house ki tangai phadab lai haibasi I am ko remind tawjari sir loinana sir asigumba awaba mayam si Laiba government akoi soikiba mayam adagi sarkar na su dum haijakiba mayam singsida wariba sidi so the suffering sir akoi mayam na ngasi thengnariba mayam tha kaya internet ban tawkiba adagi ngasi mak national highway kaya akoi punamak thingduna akoi punamak free movement leitriba se masi awaba mani sir adagi loinana tongan ba sugumba awaba ban blockade mayam sigi marak sida pot chai maman hengat pagi awaba punamak se ngasigi aikoi gi lairiba wafam threat to the life of everyone unrest minds of the youths naharul singi aikoi gi pothapam khangdaba thabak phangdabagi pothapam khangdabagi marakta asigi law and order amasung administration sigi kangkhong chaiba responsibility mayam sing si lorok tab degi di ngasi naharol sing mayam khulai paikhan rakpa mayam masing tingam de hengala isa loinana ngasi di sir asugumba thodok asida me gi tang ahum dagi thokkiba thodok asidagi mi lising humpu henbana amadi mi chani hen sikiba mi masing tingam dana missing report mayam ama loinana 11,000 of case FIR mayam local honorable prime minister parliament tham ki wafam masi punama se sir aikoi IDPs internet displaced person mayam sing sigi wafam sida aina am serious oiba sarkar sigi consent oiba ai wafam thamjaningi move tawningi sir masigi wafam di internet displaced person mayam sing aikoi punamagna awana kudimakta as a humanitarian aid, mipung khudimak na matiang pangi, sarkar na pangi, individuals na pangi, civil society organization na pangi, mapaandagi kaya tharaga internet displaced person mayam singta unlimited helps mayam ama matiang pangi sir. Adubo madu punamak ningba tungba kauba sunglai leiroi sir. Makhoi gi maru oiba wafam amasung demand aikoi punamak na tabi basangi August house asina government asina tabi basangi sir. Aduna marap oirakanda internet displaced person mayam sing aikoina matam gi temporary arrangement temporary administration tawbusinadi makoida ningba thungba sungam ngamoi maram di sir ningsing biu khanthabiu haukiba sahi sa kaya ai ipa ipu gi hangtak tagi yum kai tamna semgat charakpa mayam bomb blast tawduna thugai khiba mai thadokkiba uifun tana onkhiba yum kai mayam singado ningsinguba miku kudingda trauma sum lakani haibasimasu ningsing biu sir marumadu ngasi internet person mayam sing internet displaced person mayam sing sina wariba mayam sing sigi wakhan restless oiba mayam sing se masi sarkar na ina hajakibaduni honorable governor ki address ta safagadaba mafamda aikoi theidokhi haibadu safagadaba mafamdu mayumda nga aga thamamagadi sapaba mafam hen oiramgani aina governor address ta mention tawbidi haibikibadu adumoni sir maramasina internet displaced person mayam sing se sir aikona karigumba kanda sigumba yamna serious issues serious violence asigumba mayam sing sidadi aikona atopa political parties sing na ngangbada rajniti haina khak sulobi ganu sir suggestion afaba already loksumbiba mit na kong oigani haina aina suggestion oina thamjage simadi sir aikoina
India block na wafam kaya internet displaced person ki matang da thammi amasung haukiba July ki tang kuntra da haukiba July ki tang kuntra sida India block na internet displaced person singi game amagi relief game amagi mayada makoi punna phamaga India block ki team ma phamaga makoi ki policy kaya sembiu haidra sarkar da wafam thammi sir makoi si India block ni BJP ki group ta natte haiduna khanbi genu sir masi aikoi Manipur si praja ngaktani rajniti tawjaba kanguni makoi na pibirakpa suggestion su lobi bada afaba oirakpa yai haina aina suggestion tawjage sir maram aduna masi karigino internet displaced person sing asigi anauba law ama ngasi house da chathari ngai sida house sida sarkar na puthok pira su yai aikoi na puthok charo su puthok charke internet displaced person singi anauba law ama sembi si sa yarabadi I move to make a new law to make a new policies for the internet displaced people karamaina semgani haibadu su ai session tawjage aigi chamchamba suggestion ni sir politically tawjaba natte sir makoi sir asugumba administrations of evacuees property haibidi sir aina thamjabada karigumba internet displaced person mayam sing sigi mang khraba lanthum mang khraba yum kai property mayam sing masigi law ama sembire hairaga masi fajana aikoi gi government na maintain tawduna thambina naba hayeng shanti hanjalaba kanda masi shanti hanjalaba kanda makoi gi mangkiba pochei mayam sing ado masa masagi makutta amuk hanjalakpa yanaba law ama sarkar sina aikoina state ki oiba law ama semagadi masi makoida yamna haraugadaba amasu makoida charangna roidaba position se makoide lerakpa yai aikoigi August House sina makoigi consent tawbiri 60 MLA or so aduna masina aikoi punamak sina makoigi da mak law ama sembire aduga makoigi da mak hayeng shanti lakanda makoigi mangkiba mayam singji hanjal ani khalubada makoi hen haraurakpa amasu makoida leiriba trauma mayam singse masi mangkiba yai sir masigi law si atopa state singda lei aduga aikoi Manipur dadi masigi law si cover tawde aikoi Manipur da karigi tawdoino adai karigi leramdribino harabadi hana Manipur da sugumba thokhiba sida semnana ba aikoi khanakhiba leite aduna sir masigi karigumba administration of evacuees property haiba sida masida aikoina law ama semabadi ek oina ama leirani sir masi leiba matamda makoi gi mangkhiba mayam sikse haujikti for time being DC na makoi gi mangkhiba mayam adagi makoi gi arrangement mayam sikse concern DC singna tawiri karigumba masigi law si aikoina semba tarabadi sir masigi aikoina state government na masigi some officer khara makoi gi damakta thabak oina akoigi thawoina makoi gi masigi akoigi evacuees property mayam sing aikoigi masida chelkiba lanjinna kiba mayam sing property sing phajana aikoigi administration tawnanaba adugi officer mayam khara tawrakanda makoigi phajana maintain phajana protect tawnanaba thambiba tarabadi madugi law ina lerabadi DCD sir ngasi aikoina pura government gi law ma leitabani DC adum mathang hongkhigani DC mathang adum transfer satkigani adagi officers yes dio mayam mathang adum transfer satkigani promotion satkigani aduna makoina concern oibase makoi serious oidabi yai makoi gi leiriba mayam sing ado pochai mayam sing ado phajana protect tawtabi yai madugi negligence lakpa yai akoi matam gi khonglei matungina haukhiba matam si sum tamna haukhiba gi matungina makoi gi awana mayam sing adu DC na su tamna komthorakpa yai sir aduna masi aikoina law si semba taragadi masi makoi gi punamaki mi 60,000 sigi makoi registration ama phajana government na tawbigani law sigi matungina ado makoi mipung khudimaki property mayam mangkhiba lam mayam sing do phajana registration tawbiri hairkanda madugi tawrabadi makoi ta kitang makoi gi wakal da safarakani haina khali sir masigi si example oina thamjarabada masi Jammu Kashmir da lai yamna irang thokan ba jaga singda atop state singda masigi thokkiba tongan mo mamang da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯏꯚꯥꯀ꯭ꯋꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯈꯔ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯗꯨ ꯍꯟꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯝꯒꯤ ꯈꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄꯗ ꯁꯥꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗ ꯏꯒꯅꯣꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯩꯅꯔꯨꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯪꯍꯧꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯪꯍꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯕ ꯇꯉꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯗ ꯁꯔ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯩꯅꯩ ꯁꯔ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯔꯖꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯔ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯊꯥꯖꯒꯗꯕ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯁꯔ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯁꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯧꯊꯣꯔꯛꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕꯅꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯀooperation ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕꯅꯣ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯁꯔ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯗꯕꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯏ ꯁꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ DGP ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯇꯨ ꯆꯤꯐ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಪಿಯೇ ಹರಿಬಿನಿ ಸರ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಪಿಯೇ ಹರಿಬಿನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 355 sometimes honorable leader of the house nasu the core issues haibasi it is very much related with the article 355 external aggression and internal intervention this is very much related with the article 355 aduna honorable leader of the house na haibasuna dum signifies itself adurdi sir masidesida ningsing bayai july gi tang 3 2023 Eric Garcetti the ambassador of USA to India mahakna mahaki tweet amsung aikogi national paper international paper kayada thamki mangna thamki basi hairiba ambassador to India sida mahakna thamki basi yamna serious concern oi sir masi aikoina karigumba kanda neinaba tangai fadabalai I masi kisi thamjage sir matam kitang pibiyo sir yes sir US ready to help in Manipur if asked says Eric Garcetti mahangna thamgi July gi aikoigi tang 8 sida 2023 da thamgi mahangna hai sir mahaki statement du da hai Mr. Garcetti said,
we stand ready to assist in any ways if asked. We know it is an Indian matter, and we pray for peace and that it may come quickly, because we can bring more collaborations, more projects, more investments, if that peace is in the place. Hi, sir. Mr. Garcetti na hi. Karigidamakta state asigi pikraba state asigi issue sibu America gi ambassador ramana internationally masi focus tawraibno. Sir, is a very important issue, sir. Again, sir, July tang tramari kan Canada 2023 European Parliament asks India to act promptly to end Manipur violence. Sigi Parliament European Parliament MPs mayam singsina mifam phamakanda asigumba Manipur gi matang sida India government akanba pressure lai. It is very much related with what we have geopolitical also, and also the international politics over here in this region, sir. Again, sir, July 25, 2024, yamna tienba matam si kuigitri, sir, to not travel to Manipur, USA na thui, sir. United States warns against traveler to Manipur. Masi asauba yamna maruiba akoina somda tourism gi G20 summit adagi somda look is and converted to act is masida leiriba port sida America gi citizens sing chatpa yaroi hairibasi masina maram oirkanda atopa leibak singdi karamna lakadege America gumbana akanba warning magi citizens da pibada India gi khabar khudimakta international gi khabar khudimakta hairaga asigumba America gumba leibak superpower amana Manipur gi lamda chatpa yaroi haiba restriction prohibition. Sir, at the same time, sir, supports by the China akhoi Myanmar gi junta adna masigi si adigi sir sahi amuk kharagi mamangda Washington DC da moigi newspaper amada Modi is sitting on the fence on the issues of Indo-Myanmar related matter. High the Washington DC da iki sir. Aduna Washington DC da Modi ji Honorable Prime Minister na Manipur gi amasung Myanmar gi issue India amasung Myanmar gi junta army gi lariba ihau masida ngasi alairiba Modi ji na masigi wain bichar asi taude aduga masi democracy amarom da America da harga American harkudu dum inba amarom da China harkudu China dum harkudu dum inba aduna ngasai America gi Washington DC da phongwa newspaper amada Modi sitting on the fence hai aduna masi punobaksi tamna naineru kanda nainaba kangbu khurana sum naineru kanda di why was and why is Mr. Honorable Prime Minister Shri Modi is silent on Manipur issue? It comes true, sir. Punomaksi America ki pressure, China ki pressure, Russia ki pressure, and the statements of the different ambassadors and countries. Masina maram oirkanda masigi issue si. Akoi Assam Rifle ki role at the state governments defunct tawiba the role masi punomakshe masi akoi ngasai the failure of the foreign policies of India. Masi aikoi in Manipur gumbase masi the neglect to biba aduga aikoi leiriba aikoi protect but the core issues of the chief ministers mapandegi changa iba foreign immigrants mayam sing ngai ngakti haibi issue the irang tauriba the core issues of the chief ministers now, and
the actions taken by the union government, masi puno maksi law in statement se related with Harakanda. Ngasi, the reason why ministers or prime ministers of India didn't have any speech, did not visit Manipur so far. And this is all about the policies of the Indian government. I don't know, Maramurkanda, I quite confused away, sir, the role of the Union government, the role of the state government, still we confuse. Maramaduna ngasi, statement, different versions. Adagi, the role of the central government, the role of the state government, ngasi I quite, state government ki tawgadaba. The certain areas of the state government, ngasi su the Delhi government na, makut tingyan na tawri ibigi maram, punoma, ngasi yam na maru ay sir, aduna sir, masi fajana ngasi home na clarify tawiyo, aduga ngasi ay koy, nung nini kanagadaba akoy ki deputy CLP leader, ngasi thambiki baduni, ay koy na masigi prime minister unanabagi wapam laiba port punoma, aduga ngasi bhokta, ay koy ki Ratha Jatragi Kang accident amada mi mga turuk sibadadi Honorable Prime Minister na Twitter message condolence message adagi All India Radio ta Ratha Jatragi mi turuk sibakandadi Honorable Prime Minister of India na All India Radio ta broadcast away. And why about Manipur issue? He never tweeted in his Twitter. He never spoken to the All India Radio. He never mentioned in his Man Ki Baat. Why it is so? Maramadura ngasi parja asing hangiba singse is very much related with this thing. Aduna masi phajana aikoi August House sin decision ama lawinaba matam adu oire sir aikoi na sarkar da maran thaijan ba natraga thaijan da ba adegi sarkar na opposition da maran thaijan ba natraga thaijan da ba. Forget it about all these things. Let us forget it about all these things, sir. Aduga, I koi puno mon ngasi August House sina ngasi to protect our integrity, to protect our state. Sir, I koi ngasi House sina kari kumba solution amadi ngasi August House sina thari ngasi sida home gi khana ba sida decision khara lausi amasung ngasi Manipur singak pa matamda we did a strong state government. Aikoi akan ba state asigi akan ba state government asigi government amadi tangai fadaba lei haibado now we have maramaduna sir ngasi aikoi awa ana nangaba IDP singi policy amasung leiba ngasi karam ngakani amasung shanti porkani ngasi aikoi macha sing tilhau thau gi bak issue aikoi state government sina salaiba ngamaktrabada aikoi gi leiba ngasi ngakpagi waphamdi how can we do it? How can we protect it? It is quite impossible, sir. Aduna ay lotion jage ay point sir. Aduna masipuno maksi ngasi house sina ay koi masiki concrete oiba road me pama pibidrabadi ay koi haying digi assembly session yaw to suyare sir. Thank you, sir. Mathangda honorable member Sri Surya Kumar Okram. Honorable Chairperson, sir, point ay kara mayam kara pukat kibne atay pukat sir Roy Mamangda mayam su yaukre, and on top of that, senior members in the honorable members in the ngang mada almost anambaloy touch tawre sir. Sir, maru ina home gida kana basita ina hujik lay ongoing crisis sida kitang sige manage tawda inefficient oiba masida mayam yaukiba mayam na thambikre sir aina su thamjaga taw pointing mayam koi senior members in thambikre sir aduna sir aina ahan bada thamjaning bisi aigi isagi personal experience haita isana direct oina thengnaruba direct thengnaruba ayam khatang thamjage sir aigi constituency da koi honorable member mayam sing si loi ma leram ne da yam na thamoi sokna chora chanpur dai lak pai che mana yengo mi na phi anan ba set laga tholak pada
फनेक अनानबा मा सेटलगा फी अनानबा मा इल्लगा थोलकपदा ओ अईगिसु चोराचानपुर द युम द सिगुम्बा फी से लेहौबनी को न खल्लुदा आई नुंगांग तुम्बा यादे नाकंदा हुईमा सियनबा उबदा अईगी युम द लेहौबा अईगी आदा युम द लेहौबा हुईदो कनाना मचिनजाक थाकपिरंगनी द को हाइबदा मधु खल्लुबदा आई नुंगांग तुम्बा चाकसाबा यादे नोइना गवर्नमेंट पीरिबा MLA na piriba mayam na pangaiba chakse mit usalaga chokpada phanayam na yen nga ahawa pijarasu mit usalaga hukpada khanau se yosan bu yadi amumuk he khanbada haina honorable sir mayam gi kholau se mayam gi nungai tuma mayam se sir sini haiduna ai august house da ai thamjari aduna first step first akoi mayam na tawham thokpase मफम खुदिंगी मोरेदगी लांजेनरप चिनेनाउसिंग मयामसु मयामसु लोई उनबिरंगनी फाउसु लोई फाउनरंगनी चोराचानपुर दे चलप अतोप दगी मफम दे लेरिबा इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन्स मयाम सिंगसिना मखोई करीमत पामदे अखोई लेफमसिदा हाना हंजलहनबियु अखोई प्री फैब्रिकेटेड हाउस पामदे अखोई मयाम की गवर्नमेंट पीरिब चारिब मयाम सिंगसे अखोई पामजदे अखोई युमसिदा करम कांद हंजनदोइनो हाइबसे दिस इज देयर मेन प्रायोरिटी सर अदना गवर्नमेंट की सु होनबिरंगनी होनरमोय हाइब नचदे अदुना गवर्नमेंट की सु फर्स्ट स्टेप से कमाइना मखोई आईडीपी लेरिब मयाम सिंगसे मयाम मखोई कमाइना संहनगनी हाइबा रोड मैप तुमतंग मसीमतंग थंबिनबा हाइदना ऑनरेबल स्पीकर की थ्रू दा आई थमजरी सर अदुगा अनी सुब पॉइंट दा अखोई हुजिक लैरिसी we need to take small steps कमाइन तौगनी मेडिकल सेक्टर दा तौसिरा अमदा तौसिरा अना एक तौसिरा हाइसे पुथोक पुसिन चंगथोक चंगसिन याबसे थ्रू अखोई नागा इचलिनाउ सिंगी लीडर सिंगी थ्रू दनी खंगदे मुस्लिम इचलिनाउ सिंगी लीडर सिंगी थ्रू दनी खंगदे अते लीडर मयाम सिंगसे पुंजन हलगा करम स्मॉल स्टेप्स ता तपना खोंजिन संगलगा संगद्रगदी मोइना खल्लिबा प्लान तौरिबा मणिपुर नुसिदबा मियोय खराना हाइबे तारे प्लान तौरिबा मणिपुर तोखाई तानबा सेलिसे माइ पाक वइखनि दना कोइ स्टेप से मचा संगलगा मसिगी रोड मैप से गवर्नमेंट की करी लेबिबगे हाइबदुमतंग सर आई थमजनिंगी अदुना ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस ना लेंगाक सिनदी सर अखोई हुजिक मयाम हंजले केनो तोक्सलेन हाई सर हुजिक बाव मयाम की सोशल मीडिया दसु लोइनमक यारंगनी सर अखोई तोरबुंग दा फबाक सoi खाइ द सर नोंमै कन्ना कापनरी ने सर हाई रेस्पेक्टेड डीजीपी जु फमजले सर सुमाइना तोरक मफम जे सर अमनी खंगदे सिपाही मैम से थाजलगा नैखाइबी करी काई है सर हुजिक तौरीसीद कनानो तौरीसीद नंग कनानो संगबी है आर्मी नि खंगदे पुलिस नि खंगदे हुजिक तौरीब सिदा अमुक्तंग नैखाइगिबद सर अमा ओइरो सर दे वुड नॉट देयर टू रेज देयर फिंगर नेक्स्ट टाइम सर सिमदी सेंगना तौजहनिंगी our respected DGP is also here. There in certain places there's firing happening right now. Why are you not taking immediate action now? DGP साहब को हम पूछ रहे हैं, अब हम लोग क्यों नहीं कर रहे सर? सर अदुना ऑनरेबल CM in charge of home दसु सर ऐना तौजरी सर मसी खुदक्ता rapid response सिगुम मयाम से पीरगदी अखोई मतुंगदा तौरकपदा मयाम से किनगनी हाइदुना हंगोइबा अकीबा खंगबा हैना लैगनी सर अदुना मसीमा तौजहनिंगी ना सर आई थमजगे सर अदुगा ngasai high gradient sir economically akhoi secure oir kandani sir akhoi economically akhoi state sigi economy ju pharak tuisi secure oidrabani na akhoi honorable senior member gal megana ngasai thamiduni US na level 4 akhoi ki sanction travel advisory na thamre hairni sir sina karai da solak kadrino hai matum sir state ki relation Indian state की relation हम दे दुम सोक दाउ लेरे मोइना India मनुंग द मोइना सिवाई sanction थमजलक पाइ जे मोइ India की diplomacy द मोइ challenge ने तो रही सर
Sin economic impact sir khoi gi lakadriba travel advisor mayam na US na du high gradi Europe dei lakadoba atop mayam dagi atop countries mayam dei lakado mayam sing si investors sing lakadoba masida tawhriba mayam sing si atop samna hairabada aina ngasai ngarang finance ki thamjagri IT sector je Manipur da mi mapandagi foreign companies mayam lakpadi lairi Manipur gi IT sector lairiba mayam ama chengre state se thadu oga na sir hairane. This all concerns our security in the state sir. Aduna akhoi economic impact chauna lerkani sir hotel dani khangde restaurant ni other tour operators in ai wari sanai Manipur based tour operators they are all dead music time to later adagi sir akhoi gi samna hair ko matamda mapandagi music NGO aid tawwa kari mayam ama lakadaw mayam sing si humanitarian aid piba lakadaw mayam sing si sigi sanctions lai re hai taragadi they will think twice. Sir, aduna aina thamjaning base akhoi kamaina masigi sanction se akhoi Iran si putharaga India government gi diplomacy makhada akhoi matam mamada akhoi gi mapandagi changakpa foreigners sing da akhoi kaino toba restriction thamamba adumaina neba sir masida akhoi si sanction thamai atop country mayam sir they will follow this America's footsteps sir. US's footsteps, sir. Aduna masi am luna lobham thoi haiduna, sir. I thamjaningi sir. Aduna akhoi wafam khrase thamjaraga immediate I suggestion, immediate action je sir. Kamaina lehen jike masa gi mayum mafam da kamaina hana sangan jike nongmai kamnari base I know jik haije gibe da maina kudak ta kapak ko mafam ji amani khangde masi force thajal laga hekta namdhaba sima ai tawjahaningi aduga small steps loraga karamba mawongda khara chathok chasin ji yahanaba masi kamaina lokhat kadage habdu masar aduga Manipur praja mayamna sir huji hari se noi opposition natragana ruling noi ngangna ba ta ba pele sir pen ju pelani ngangna ba ta ba pele noi ngang ta du sarukudi akhoi tokjarage ngangbi na no na sir hairam aduna ruling na adu toramba opposition na adu toramba sir mayam jingje mayam senior members sing loi thambirame madu loi thadu oga adu puthokna raga leiba taraga di sir akhoi ju noi na adu torami du di na akhoi ju noi na adu torami du di noi gi si sweri si noi adu tori du di na sir adu loi chana raga lairane sir na first of all let's solve our problem at the moment hairga ai wafam khrase thamjaraga honorable speaker na matam khra pibi namta thagat chari thank you. Honorable Chief Minister in charge of Home na statement ching thambi gani. Honorable Speaker sir, Home gi kat motion da honorable members Marina suggestion idea mayamama Bibi Giba, the questions hanging back. Only Mayama hanging Giba. Honorable Speaker, the Gaya Lorga Karantai Sankoks again. I Nangango Rishamoi, Huji, Honorable Member Suraj Kumar, High Gibaduga, higher than Ikai. Adagi among Asagi, Honorable Member Ranjit Hoina. Adagi location hoy adagi kaino hina ngang dugi matung ina dia musang doctor sung ya do aduna Surya Kumar oru be de kitang ai sang doctor dia koi sarkar bu siam lan logi kada ba khara yana la no me to bi ha adagi ma hide the point yam that is the conclusion that will be the conclusion I appreciate solution lang na bagi adu ngasai mayam su khangning na hangmani aisu aina khangjabu khara tokjarbu khado mayam na thamjage sir ahan bada honorable member Ranjit ki sagi haibi ki ba yung kai sabagi khotpagi du yung kai sabagi du ma leire adu ga hujiki lupa lakh amam akoina pi ba ina trokana lising kunmunga ahan ba thado isi sa Adugi Piron Gumakari Malay Bukot Padamatin Pangnabagi idea that Hadopani. Adubo quite Gari Sakiba
सा सन चाखिबा खोखिबा अदुगुमसु दुम यावबनिना आई कइदोंगै मदुगी अमुक सर्वे पुनम लोइरे सर्वे पुनम अयाम लोइरे अदु लोइरे मतुंगदा हुजिकी से फिरोन सेनिंगाय सानिंगाय लेतबा चाखिबसिंदुगी दमुक्ता अदुगी ने पाला अमम पीबदा 25 थादोइस अन अवात पदुमा क्रमाय तोक्सिगे अखोय अमुक खनरगा तौजगे सर अदे अमना सर युम साबगी से अखोय याम कन्ना आया याव मफम याम कन्ना होनरी गराम ऑनरेबल मेंबर लोकेशोना हाइबा अदुगी दु कोई सिक्योरिटी स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर दा स्टेट सिक्योरिटी सुयावना चंगा कांदा हजिकी दोराई थाबिगी मना केदो तौबो याब्र येंगसी हाइना खन्नबने दुन ngसाइगी कंपेंसेट हजिकी उपा लाख अमदुगी मथक दरकार लेरगदि मोय खोय मयाम तानरगा खन्नरगा मरमदि कनाना नुंगाइनी युम थादोगा लाकपा इसे युम मै जाखिबा अइगी अरैबा मानचांग जाखिबा मांगहनगिबा सीबा नाबा नंगबा इसे कनाना नुंगाइनी अमदुना मदु आई खनसी हाइदना ngसाइगी एनआरसी चनबा हौरे हाइना तौगिबा मदु वाहिदा वतादा सोइनबा ओरंगनी एनआरसी अखोय चननबगी को याम कन्न तंगरी अदुगा एनआरसी गी मानबा मौंगदा हजिकी कइनोगी मखादा इंडियन फॉरेनर एक्ट की मखादा अखोय ngसाइगी दो इसम समने द मणिपुरदा तौरिबा कइनो सिगी नते आधार काप खोटपा अदुगा मानदे फॉरेनर एक्ट की मखादा हजिक अखोय बायोमेट्रिक लौरिबा तौरिबसे फॉरेनर एक्ट की मखादा अखोय तौरकान सिदैदा अखोय इशू ऑफ ओवरस्टे एंड इलीगल माइग्रेशन ऑफ फॉरेन नेशनल 30 मार्च 2021 मसिदैदा अखोय एवरी डिस्ट्रिक्ट की एसपी से अखोय फॉरेनर सिंगसे मोइना डिटेक्ट तौबा याय अदुगा डिपोर्ट तौबा याय मसि लाखिबसे सर तौबगिदी अखोय गवर्नमेंट नसु थिरमदरसु फदमने सर अखोय गवर्नमेंट ने थिरमदरसु फदमने कराय दैनो आइसु मैप सैटेलाइट मैपिंग करी करी तौरकांदा फॉरेस्ट की पूरा फ्री थारम बनिदना अपीजमेंट पॉलिसी फ्री थारगने थनमिसे मिगी कांगपोपी की पंचायत तौजरगा लैबा पंचायत की मफमदो ब्लॉक मरीदो एडीसी दा ट्रांसफर तौरकांदा ओनरशिप अमा पीबदों तौ ओनरशिप अमा सिमिलरली मोरे स्मॉल टाउन कमिटी ने इलेक्शन तौरगा लेरमिने मसिदैदा विलेज मंगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ना रिकॉग्नाइज तौसला कैम थिंगमदे कैम हायरमदे मधुदुना हुजिक्ति ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गिनी हायर कांदा मोइगिनी हायबा पोटलोमदा ओनरशिप लोमदा लाकाना ngasi तौरइने सांग्रबा पोनि सिदिं ngasi gi nate ngasi अखोइना थोइबो ngasi अखोइना वारिसि ngasi gi nate ai ngasai do thiramdadi fadamne mududagi mo se chamjamne da haigin yudau thangjing asa kusana historically le yudau thangjing thi thangting block haina thangting block na onangda mayam moirang da irang tangna kanda tangbai na ngon sugumba ownership people dong tawwa अखोई यादबदो हुजे मिजोराम दा कइदोगे मिजोराम दा 1951 दगी 51 नि मतुंग लाफान लम लैबे यारो थोक ताय सर मुगी एक लैबदुना लो लैबदुना अदुना अखोई किसना अदुगुंबदु लैरमद्रमिना लोइना हांगा से सपोज 2005 ता असम राइफल के सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तो में तारे 2005 ता सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तो में ता ये कना कनो ने कुकी मिलिटेंट सिंह ओए कमाय तो जामा कुकी मिलिटेंट कब नहीं युद कोई तादि नागागी इरांग दा
naga kuki irangda 92 dagi na 98 phok thoki bani I want to record lay mi lising among so muk chi 6 years madugi dugi dagi thola ga akhoi gi kuki sinau sing ni moi gi village volunteer force oi lei bane madugi potu tawbugi mahut leira kanda 205 ta ceasefire tong re sin ai jing ai ade somehow tong ra 208 ta regulate tawre soi gi ri akhoi 208 tu akhoi na kano soi tong na matam da thanglen pa oi da jera re gi a Myanmar ma sa ma dum yaw re aduna aina masi ma am check tawre thil kan 2005 ta head suspension of operation tong na budu dagi matung 2006 dagi head ta khun hegat pase aduna ina ai do some Manipur ki praja amadi some members sigi reality se bhab tanadri kori sudi sine kori su tai nate kori sudi sidagi ne bulai madu ki 2005 ta gina chang khiba ta gi mayam jan village hector mushroom dong na chogulak madu yengai na sumbra landra satellite mapping ni sir satellite mapping ni chin ni thiroi hana khun tara le ram se kun hengalak ne ba hana yum tara le ram se yum changa sar ne ba sumai to 900 village gi mayada growth tor ko uba unnatural growth adagi election gi akhoi gi keno si daida electoral roll da somewhere jaga khar da 75 50% 60% hengalak pa kari no samai to raise akhoi sibo akhoi maidei yu masing yam manate lak tara mani manga dani naga sing su masing yam manate la manga truk dani adagi kuki chinnaw sing leiriba ari ba sing su moi su yam manate moi di lak ani hum dani adagi maidei pangal hairo ai masidi akhoi si sumaina sum tawraga di akhoi indigenous people sing se akhoi si sahi tara kuni matung da akhoi si minority tarak patare akhoi si soiba tare na khalka sum haipet khallu budagi check tawjiru bune adugi check tawba kan sar hujiki satellite mapping ki tor kan ha kun mayam je loina ta maram sambal ma kharam de dra 2000 kaino da 10 dagi kilometer tara gi haubudu adum kana go ma khare en moi kharana um tor yet na NGO sing tor yet to go lo chande handa ka 2013 ni loi pura hanga ga thammam muni sa hanga ga hujiki budi honorable prime minister Modi budi Manipur nungsi dabra Northeast nungsi dabra haidi wangang de honorable prime minister di wa bu ngangi ahum lok am serious concern hoina even Lal Killa da 15 August ki nimita Manipur ki sang na palag ngang parliament ki ani du da Manipur ki dum sang na ngang hoi honorable union home minister ami sana ngang adu phajana su ngang re har ga masu dum phajana ngang anu Manipur ki mai bang shanti hanjal lakpa tausi adu tausi dum ngang Rahul Gandhi la ambo koi sarkar da kembo hangam de ne unaram de adu matam dugi nagaga kuki gi matang da adugi matam ni prime minister lakhi bro ngang bro kaino ga paite ga kuki sin nau singa paite sin nau singa hana gi sahum men sin gi hana gi bro kauna gi bro human right right to life liberty Armed Forces Special Power Act 1958 thamjalaga au ka pa halise kanai matam dano thamam no basi ex adu right to life how give last 15 years the fake encounter listing sangam halidu right to life do adom satum se sigi hujik thoi ba issue sidi genuine issue ne hujiki Sureswana hai ki ba America ki location kana American su hai honorable member na su America na du hai gira da America western country de koi bu thuai na honori bini India bo country ka thuai gare moi akoi bu thuai na honori ni moi du sanan na ba koi ki core issue se koi surrender to gudra ba pitu khre jiro moi separate emergency fail singa khada bi loin to bi moi lairi mi am se loi ayab loi pitu khre jiro business lag na ba no we will not compromise
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯒꯅꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ 37 ꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯗꯤꯒꯅꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤ ꯊꯣꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯆꯪꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯎꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯥꯎꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯈꯥꯡꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯕꯗꯧꯅ ꯆꯍꯤ ꯃꯈꯥꯏ ꯕꯤꯜ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯆꯍꯤ 2 ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯣ 630 days ꯕꯤꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯕꯤꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤ 9 ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯒ꯭ꯔꯤꯁꯦ 630 daysꯅꯤ ꯀꯅꯥꯝ ꯆꯪꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ MLA ꯐꯥꯎ ꯆꯪꯍꯟꯈꯤꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯅꯅꯕ ꯍꯨꯝꯅꯅꯕ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯂꯥꯛꯅꯒꯨꯝꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯖꯁ ꯑꯩ ꯀꯂꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯁ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯦꯞꯁꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂꯛꯏꯕ ꯈꯨꯟ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ ꯂꯣꯏ ꯇꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯅꯦ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯗ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦꯕ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯇꯝꯃꯒ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯒꯦꯔꯥ ꯎ ꯀꯛꯀꯦꯔꯥ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯒꯦꯔꯥ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯂꯣꯏ ꯌꯧꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯟ ꯕꯥꯏ ꯋꯥꯟ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ NRC ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯨꯃ ꯑꯩ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯆꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯔꯟꯖꯤꯠꯀꯤꯗ NRC ꯆꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯏꯚꯟ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤ NRCꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯅꯤꯅ NRCꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯐꯝꯃꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯦꯝꯆꯥ ꯀꯤꯒꯨꯌꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯐꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯥꯏꯇꯦ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯌꯥꯔꯗ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯇꯧꯁꯤꯅ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯄꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯕꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯏꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯄꯨ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯅꯤꯔꯃꯩꯅꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯁꯟꯇꯅꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯁꯟꯇꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯀꯤ ꯁꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯧꯔꯥꯁꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯆꯧꯔꯥꯁꯤꯅ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯃꯈꯥꯗ DC SP ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯁꯟ ꯍꯧꯕ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯨꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯩꯍꯧꯔꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ 35 ꯀꯟꯅꯕ ꯇꯧꯖꯔꯨꯕꯅꯦꯕ ꯀꯅꯥꯝꯇꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯆꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯔ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ 2480 ꯐꯪꯕꯅꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯗ ꯈꯨꯟ ꯆꯪꯉꯒ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯨꯟ 94 ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯁꯤꯗ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯇꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯪꯉꯒ ꯍꯧꯕꯁꯤꯗ 2480 ꯐꯪꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯋꯥꯡꯕꯣꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯕꯁꯟꯇꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯈꯨꯟ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕꯅꯤꯅꯦ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕ ꯈꯔ ꯀꯝꯖꯣꯡꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯕꯣꯝ ꯅꯨꯡ ꯊꯥꯗꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁ ꯏꯁ ꯀꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯈꯨꯟ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯟꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯞꯄ ꯄꯣꯔꯛꯑꯦ
makha ta ba kun chang hai ba kan honorable speaker sa pdf ko nongai kap na ri makha sa ba chang ba nongai roi hairak tan moi chi chang na halak pa ne ba masi da khoina pha gari ba kaino mayam se rohingya yauna khoina pha gari ba kaino mayam se illegal immigrants mayam se hujo ji 100 kaino gi 90 mu khoi chochanpur de por podu khara ma deport program khara ma lei di bani je khoi gi shelter home kaino gi manak sida sajwa jail gi manak sa aduna yang wana khoi hona bani khoi khanan ba taw bunakte khanan ba taw ro ga di khoi lepau lit to holomoi sa ichin rang mayam ya holomoi adu kum gi intention da taw gi bunati adu suddenly kalmaina thor krino di adu ga root cause na haibadi di aina ngasai gi haibadi di nahan aina haije badi ngasai honorable member ranji na poklaki ba court ki dudi aina immediate cause of the crisis haibani haidi hanagi mayam ama du tawlai re adu ga immediate cause of the crisis di adu gi court ki judgment du pirak padagi tawbani haidana aina haije bani adu no sigi ngasai gi NRC gi du soibilai masu very sorry NRC chanaba haure haibani NRC chanaba haukodra aduga hujikti khoi masiga manaba deport tawba yaba detect tawba yaba foreigner eki makha dai khoi tawrabani na akhoi masi da su yam kana sasali aduga NRC su to hongani haibani adinga sai honorable member ranjina NRC gi matang thani sidai dai confusion khok sale NRC honorable member sing adi support tawe sida manipur gi assembly da leibiri ba kogi India block ki Congress ki honorable member mangana di support to ya ya khoi na musulmi nagi musulmi nagi but where is NRC di Delhi dei tor kadan ni ado Delhi ki India ki oriba or Congress ki oriba madam Sonia Nadi NRC aroi hai Rahul Gandhi ji na su NRC aroi hai sondana yai hai sigi confusion jima ai khoi da lei buduni ko adum sidagi budi manipur gi interest hai bi re yare but tawdoi di adani akhoi BJP gi di akhoi NDA gi lei ba kangu di akhoi ena ya ta sidum hai ba khoi obi hai oi tuna to na mani on si chintang sum ma confusion lei tana Assam rifle gi da adagi khoi gi Chochanpur gi na
ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯀꯤꯗꯨꯗ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯇꯩ ꯈꯔ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄꯅ ꯆꯦꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯈꯅꯥꯎ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯪꯕꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯅꯕ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯅꯔꯒ ꯃꯤꯀꯞ ꯃꯤꯔꯥꯎꯈꯣꯜ इवन कहीं हॉस्पिटल कहीं अखोई चुरचानपुर की मेडिकल कॉलेज की मनुंग लेब इचन इचा मैम अखोई लौथोपीरो होंदोपीरो अखोई तौबीरो अदुगुम्बगी पोट मैम मरमदी सेफ्टी इज अ फर्स्ट हाइदी लाइफ टू ngसागी हाइबीगिब अदुमाइना मियोगी पुंसीदु कनबदुना मरु ओइबनिना मतमदुदा अखोइसु अहिगुंगिंदु मफम मरांग खांगना आदगी मिकअप मिराको मयामदना अखोई लौथोपियो सिदा सेक्योर ओइदे तब खलग खांगमदना सेक्यूरिटी सिंगसिना पुथोरखिबनी इवन ऑनरेबल मेंबर रंजित की शेरोगी आ मनुंगसिदैदा लैख्रब चंग याद्रब सोमदगी चंगे कापए हाय अमा तौहे तौरगा पुरा तौरगा लैरब मदैदा उपाय लैतदना कोंदंगदा असम राइफल द रिक्वेस्ट होरकांदा मोइदो पुथोरकी अदुमाय तौगना मसी हुजिक्ति मदु पुथोमदबना फबरा हाइबगी पोट लाई अदो पुथोमदबना फबरदा कैगुम हुजिक्ता लाखनी अदो कैगुम पुथोमदना कमु लाइफ असी अना यावरमगदी अमु ngasi अमु निंगम हौरoi अदुना मदुगिदो थौदोंगना सिक्युरिटी सिंगी मोइगी इंटेंशन करी लेबनोदि खंगदे बट एज ए गवर्नमेंट एज ए चीफ मिनिस्टर मतमदुदा लाइफ सेविंग दुना हेना इंपोर्टेंस वोय हाइदना खोइसु होंदोरंगना पुथोरंगना होनबदा इवन सी इम्फाल द लेबसिंग इम्फाल द लेबा मफम खरदा लेबा सिंगसी मोइ अखोइ सेपर एरिया दा पुथोंगना सेपर एरिया दा मरमदि मोब thousands लाखरबो tens of thousands mayamduda nomai kapusu yaba nataba khud tharusu yaba mataba adugumagi simnama laigibanina madudaida sar koina security na torsu madu tawboini adubu hujik ngasagi yamna tamna haibudo sai ngarang mak mayam tabirongani ngasai panbi ki bajiri bamda pese laukto bo jiri da thoi do sume supporte saunaba mi ame supporte saunaba mi ame irang sagana mi ame adum irang sida dum lehening mi ame aduna nahan he peace to we haibaga ai kanna bo law bo yadre na adu ngarang nahan tabiramani imung chamaga control do mo honjalaga hanagi moi mafam da change sumai to gana mafam aya mafam sing hujik changnana ba aikoi gi site gi yam kanna honajari na admaina ai thamjage aduga hujiki thokiba thogdok tu gi matangda ai sunungaite masigi matangda di sarai yam kanna ai chalaroige madugi maramdi kaino da masida High Supreme Court की मागी supervision मखादा committee मरी गुम्ब सेमग लैरे causes of the incident adagi causes of the conflict aduga FIR sing kari misidi moigi Supreme Court की supervision मखादा लैग्रमिना सर ai yam kana domda chalaroige subjudice सुबोइरनी अदुगा कोर्ट लेबे पोट मै कोनी आपना खनबसु नुवाइत्रे ऑनरेबल एमएलए तारा यंगसाई मेंबर रंजित ना हाइगिबा ऑनरेबल एमएलए तारा ना सेपरेट डिमांड तौबुनी मोसु क्राइसिस थोब मतुंगदा मोइगी सेपरेट डिमांड सिदि कुकी होमलैंड सिदि याम कुइरे हाइतारे याम कुइरे कुकी होमलैंड मोइना ताली सिदि इवन एखोइगी सेनेट मेंबर सु लेबिरी सेनेट मेंबर ने हेना खंगबिनी 2008 की मोइगी सुगी तोरको प्रपोजल दबाव द कुगी होमलैंड यावबनी तो सेनेट मेंबर होय मयाम तोरकांदा ए कुगी होमलैंड तो बुदी यारो एना हारकांदा अदु लोकथो हलकांदा तौनगिबनी अदुना मोइगी होमलैंड सिदि अनौबु नते अदुदने आइना ngasa हाइजरिदो मोइगी होमलैंड अमा ताले खंगना हाइबो एरिया खरसिदा फ्री हैंड थाबो दंगो तौबिसे मोइदि हेना मटका खरे अदु मपानदगी लाखो मयाम तासन थमल ए हाइजबने रिजर्व फॉरेस्ट मनुंग लोइना कथलगा ताले रमे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मनुंग लोइना कथलगा ताले रमे खुन रिकॉग्नाइज तोरमे
kanana no jama pu pan da bruno to le ram adugumagi type amada hai budai hanma mathoi no kala ai maksu ai su madugi responsibility yaw because I was a member ai MLA moina yaure admantri woni yaure akhoi khangi daba khallu daba madugi no ai isa maksu ai kandem tawi sir ade amana PM unadaba haibasi adum mayam adum appointment opposition opposition members in adum lobi bayani unaning ade adum lobi ba kasu kai de prime minister unababu tim moina sala unade ya de absolutely ai unare adum wari sare koi senior leaders sing ani hunga punna adum wari sare manipur gi advice of jara me manasu advice to bi rei si to samai to ne aduga samai to ga phagada mo nga to 20 lakh na ba to mi kauksalu uno aduguma mayam adum obede aduna kanoma mi unaba yam ka house kai da punnagal lepadu madu koi house ki dignity handani aduna kano da adum koi gi mayam members unage haibda dum magi kano timing lairaga dum soina yar kane na idi maina thamsage aduga amana sa honorable member Lokeshwar ki law and order fail way hoi law and order haina law gadi fail way but sigi issue simagi law and order gadi hand by ama conflict amani si tasena har gadi lan ma chamani no mai pairaga megi se Israel da tawri Hamas kangu duna yum changaga kapa tawbudo megi picnic tawri ngai la kapa koi cham cham na tummaga leijaba singda rally dugi namada ming torga landar khibani nongai pai ba kanguna aduna masidi amna mi law and order ma tongna line law and order lai haimnate but sigi issue sidi kidang deeper salhaninge aduna masidi koi mayam punna torkanda lotion gadaba poni koi mayam punna honara kana solution porkadaba poni aduna law and order gi dadi koi yam kanno hoji honari paisa khaiba khotpa tawriba mayam na wariba mayam se ai khoi su phamba ngamdre taba ngamdre aduna ai nahansu advisor su DG su haibani khara kanna section na tawdra dena amana ngasagi article 56 55 na tawbudu government India ki manungda laiba government ina bodu internally arrangement adum tawnai sa phone to toroga ingoda siniko tawrise maitai amadi kuki na tribe ani gi maming da salamina nang na CM waraga sumaitai warubani na nangi bose nang advisor hapa ani adu toroga magi makhara salanji site loba mandana ba site lowena logdana ba nang na CM waraga nang na home pairaga adum tawleraga di hairo posi communal lom da chalaga di aigi mathaga su report se khara pisen da jani lan na ha du tawi da tawi henna akhoi ne attack to budona matam dugi report hai dare agency singi adumai to rokanda ingon dagi hosiksi mayam order copy to bironguni any security meeting state sigi security karigi meeting si share to do si advisor ne share to guni aduga CM na kairum matam da tawningagri to wi ai haibani but madumon authoritarian oina tawbudi na taba adu boy state sigi leiraiba mayam ge awana sigi matam gi matung ina ai adum intervene tawi aina haibe aba aina tawbe aba adum mateng pangi yaringai life and property ngak ngana ba adum mari oina Article 355 chanadrusu aingon CM dagi home gi means law and order gi dil to goda ba part madi lokho krizim di am clear hoire advisor gi makhada to kan sana de hai gre na da sana de 355 sana bole order tholokani 355 sana da order tholokani order lite aduna
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯂꯩꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ whenever ꯑꯩꯅ ꯀꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯀꯧꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ DG ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ADG ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯜꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯑꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯃ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯗꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ only vulnerable area aduga sensitive oiba area ana khaidok kana koina sifai sing post tobani ngarang makta ngasai honorable member location na tamgiba asigi dolai thabi sorry yangang popi gi do moy kuki militant sing nete maira pai bising kem sado ren to kana koi gi kuki sel che sing mayam la akanda sabu yaroi haidana madugi agitation na tawbune koi phajana kumna ada policing thajan khosan na torokana madugi paw lore koi songwi su na laitana kana khani pipa khara kapa kopa yawbudu hujiki hairiba singgi mathak ani sida saradi fani na torokana koi na madugi yomphando da sarasi na koi decision lorga tawbune aduna sir illegal migrant ni mathang da di record honorable members in written loina pijage member singda hujik phawbuda kaya changakre kaya detect tawba hawbuda ngairi speaker sir khun nifu mari mukta ngairi ba khoi detect tawba sidi khun mayam ama changaga tawrkadamina initial stage dani koi irang se lakpa dai tokris lising ani ga chamri ga mari fu du phangba horakpa arigi sosanpur gi 190 muma detect tawruba adugi tawrubudugineba horakris aduga khulanu bo songtoi bo khotoi bo mayam se koina survey horakpa matam dani aduna loi thingraba irang sina aduna madugi koi huji anobu changakpa singdi akoi kainoda kamjongda moreda mi thammakanda official sing thammakanda arak pasing biometric lawdana aduga eye scan lawdana khotana hayeng India gi citizen oibe yadana ba Aadhaar card kai pairaga Indian citizen na haibi yadana system do yam kana sathajari haidana ai thamjage sir honorable member megagi ngasai fail to promote protect properties and the life hoi ji thongna riba irang sina ekhoi madu deny to bungamoi mathai mangriba khagriba mayam ama leiriba mayam si akhoi yamna nuaitaba potni moibugi punsi lanthum ngakpa ngamogde aduga hujikti yaringai akhoi mishimina yaudana ba life mangana ba property kari mangana ba na koi security akan ba section tharang yam kan lokhale aduga koi right to life ki matang dai hai gre adu handle ke adu sagi 21st May the intelligence failure ni kain ai hai ki something thoi ba thogok tu karino hai ba kan timely information pi de badagi thokim ne hai da ai admit toki adun madu ai adon da lakse ro ge sai madu gi maram du di Supreme Court ki supervision makha da koi gi retired chief justice amana thigalaga leiramni na haidana ai honorable member da thamjabani aduga kaino na zaranjan na tamdugi kaino na haibadu state union home minister external affairs haibadu ma hoi ma se communication ge boini maramdi ma home minister sida lakpadu kandu da suma se kai leino khangde
Home Minister se laga home to ka che sang pull details map adagi machine village kari kamai thokpono kari no kari toru dino haibna chingwa details me am sidai magi through the kaino sulai IB kaino gi IB gi director sulai home secretary sulai moi the loina che sang punamakti pi grabne do zaran janna ma papa timing ini na mana ya hasilnya core issues do hing sai core issues si physic honorable member mega amadi member puno makta core issues sai jeng sai gitu ni 2019 संबंधम तक खाद है चंग की मैम से अखोई हाँ लेजरी अखोई मैम से सोलप अखोई मैम से पॉपुलेशन मोगी हेंगलप अखोई सोलप लोनना रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मैम थुगाइरप पॉपी तौरप ड्रग तौरप सो मेनी थिंग्स सीन ग्रास रूट कोज ने अदुबैना ngасai kenogi ama court ki panjabdi immediate outburst hoinabagidi court ki taraiba adugi rai dugi against the rally ma silaga tawro kebina aduna oigi haijabani aduga tasengadi masida amangdagi she means 2002 3 ki wanate amama 2 gi akhoi gi senior member gi sarkar laktangi mamangdagi sigi posidi adum free the later haita free movement regime में नामा 40 kilometers हाने रही से 40 kilometer कोई मोरे तक चंगा खरा दे कराई लेगी का ना खंग दो थोकी देखने नो तंगु सुलाई पोंते इन ना ब माँ तंगु सुलाई थी हज़ार ऑनरेबल स्पीकर सा अदुबो कौन नामों मधु 16 kilometer वंखला कान अदुसु समाने 16 kilometer वो जो कना संगी बनो कना कराई लेगी के दो अदुगी mechanism दो तौरम दमनी ना चंगा धूम सक्ष माना बनी ने सक्सा एक माने धर्म से लोई माने कनाना से आइडेंटिफाई कर मोगी लाइरी हम फोंग बने कोई जो कहीं है ना यूनिटी जो ऐसे यावरी मधुगी लाइरी तो दा मतम तो कोई ना जालेंगम जो सिगी बुक से चुम थाई मैं प्रोफेसर अहम खंग इबनी सिगी लाइक सिदा मदुम मतमदुगी सीनियर मेंबर ओइबिरिंग इदा 3 मेंबर बिल पुथोकु मतमदुने अदुगी लाइक तो मोइने इबजी करा इगेदा कनो सी करिंगवे बेजियर सी एनआरसी की बेजियर सी 1951 ओइबा तारगदी 80% of the tribal population से मणिपुर के आउट होइने मोइ लाइक से जब मोइना अखोइना हाइबे नते 3 bills to give matanga sigi light to the zalengam jo over light se moina ibse 1951 jina kai mo beziar oirga di 80% of the total akoi gi tribal population chalani an moi masana moi gi light to mi je bani je copy do ngole anu samai to gana adugumba khar khudong thiba tholok pa yare akoi se tholok ka do re haina khalu budagi ai अखोई कलीग्स मैम ऑनरेबल मेंबर्स मैम तौरकान सिगी थबक से हौरबनी सर अदोप इंटेंशन फतबा कना की करी लेते पॉपी आंथलुबसो अदुनी ngасai खुमिगरे पॉपी 2018 दगिने होबसे पॉपी आंथपसे वन ऑन ड्रग्स तौरकान से मतम उबीरंगने बीओसी ममांगदा सोसानपुर बाजार तुरोइंगाम लोई मसिदैदा कापक तौरकान मसिदैदा ता लेरम मैम उबीरंगनी आइना खबर तौब होरप कांद ICIB द मणिपुर से वर्ल्ड की फर्स्ट सेकेंड है ICIBH मतम लेगी डॉक्टर तामो खोमदोन की मतुंग इलगा कोई मधुदगी थिंगनब होनब यावरे एडिटर मोइन अदुना सार अदुगुम खर सुम थेंगरपदगी अखोगी जनरेशन सी सोइरद्रा अखोई जे हयंग माइनॉरिटी ताहोगद्रा अद कमाय तगुदगे गायना इंडिजिनस पॉपुलेशन मैम से मांग खतरा खंजरुबदगी माइनॉरिटी ताराने खलुबदगी तौखिबनी एनी कनागुमदना इंटेंशन तब लेते आई किना करीगुम कम्युनल अखोई गवर्नमेंट जिना कम्युनल ओरमगदी संगाई पाक थारिबा संगाई फेस्टिवल की थारिबा
yum kuntra ga mari jati khudingma ki to sar sar moi madai da tribe khudingma ka holaga festival to winari bani intention fatable ite adunai through August House ngasai gi honorable member ai ngongpa sujuk man hagi bid mai hojik macha macha hore hojiki achoba mai pa mani keno gi se jiri bang gi se hojik akhoi chandel gi try dong no batawi kangpopi gi tamna wari sarkan ado ngasai gi mayam na hairiba suggestion do ngasidi amuk yam phabam nai khoi house committee am su semenga house committee am su semabani na house committee du ga loina na akhoi madugi through da tok to bo hobugi yabagi khudong saba adu su dum akhoi yachi adu loina na mayam ngasai haibi gi ba kano oi common oi ba neutral oi ba ne se akhoi honorable member chairman Hilarious committee gi maji chairman hapaga sar khoi magi makhada ai honorable member dikho adagi kumosa moi mayam si torokan dai kangpopi da thadana adagi guwahati da thadana unhandana honabadi lepse dribne dubu lairiba situation na pak hek tauba nungai taba yaba nungai taba du mai condition khara lai asai korishu aduma silai adagi amana road map se aina sum khanjabada road map to aine ta law thoga yaroi aine ta lan thoga yaroi akhoi myam yatminasi ai assembly heloi ga ye ta kojarke nongalaga akhoi kasai honorable member kano haibadu meeting ambo phomgi di haibadu khoi ada mapanda ama phamme all political party sida so ohum lakti phomgi bani khoi governor da sangurga honorable member Ranjiti lakre adugi dasu means mayam lakpiraga unabi borsu aina korukta ye haibagi to sorry but laaga unabadi akhoi ahum mari rakti unagre akhoi all political party gi aina thamjabani adagi amana hujiki sigi pc porangna bohona badanga sagi akhoi mangda taraga urga leiraba akhoi the effect of the report adumadi ai compromise songninga adubu yam nungai bamna nahan Cookie in Piggy press release the Honorable Speaker sir. Moi NRCCI and I NRCCI Tabudabu under the supervision of the Supreme Court High. Adugi Grants area the Madu Lantora Abrina, Poinzi Aquino, Naxal Ajariba. NRC do Yai Haramina do Tadi, NRC do Tobuduni Quimayam the Pamish. In our city, 1961, the Beziar, where Ramadagi, known as Sanga, the Portoba, Hana Lerambus, the Limina, never Queen Pamish. Although the honorable members in a points in Axel Avenue. Adugi point Duma, Tambiraga, Aduga Koi, talk Shedum, Adugi basis the Torkana, supervision do Supreme Court Natogera, Aduga Home Ministry Natogera, PMO Natogera, do the let the central government decide it. Haina, the minor Toroga de what is Haranabagi angles in Naxala, at Shigi angles is why Mapam Kradai and Mio Kara, representative Kara, Haraga, what is Haranaba, Honore, other what is Hanabasu, so my packet Rainakali. Adagamana, Hoi, Jitoi, but although Watoxi responsibility, low Tabani, government, low with them, low Tabani, one of the equipment of the Tokun in a Canada in any. Equipment of the reason. But we responsibility. But the Wudabu Tunga Hushi Amna Swera dry and a Kalubudagi. Wherever films the Queen Kitan protect out the Haina Kanmadagi. Others are constitutionally the winning quite under the provisions. Sagina, Uchakipa, Kanogi, say. Kanodagi. Irakpache Home Ministry dagi Irakpa 13 March 21 adagi 29 Kanoda district SPs or DCP who are designated as FRO are responsible for registration of foreigner who are required to register and also for implementation of
various provision of the Registration of Foreigners Act 1939 and the Registration of Foreigner Rules 1992. Sidayda sigi makhasida koi kanodagi Home Ministry dagi kanoga Mizoram ga Manipur ga na tawriba biometric do thuna loisilo ga na irakhiba chithi aduga mo akoina irang chena yadre matam sangtokpiyo na mo Home Ministry dagi mo adudi last ki September bawa sangtoyena irakpa chithi adugi matungda mo akoina mo matam sangtokpiyo na igiba chithi loina adugi correspondence sing sulai ai honorable members sing da jidi punna thabak tominadamina ai madugi circular kai mayam dai meeting kokjara ga madu mayam da soi pijage road me babu jigi dunia koi itomda ne sida haire ga yaroi NRC and the peace talk various weather haiba sigi lambi sida road me ni adubo kramai na kai to sige dudi koi unarga yana minasi ai madugi ai invite kokjarke honorable member Mary internal displaced person अच्छा हुजी हुजी ऐकोई की गवर्नमेंट की लाइरी बसी अंगुल हाने यंगबिरो कोई गवर्नमेंट की लाइरी बा इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन की दा नॉर्मल दा करी पीनी इनमेट अमदा करी पीरी करी तौरी अदगी छात्र सिंह ने कमाई तौरी मेडिकल की न कई तौरी कमाई तौरी है बसी की सिंग तंग यंगबिरगा एनी सजेशन मधुगी मॉडिफिकेशन मधु तौबदा कोई एकदम रेडी लाई सुइटेबल होबा पोस्टिंग एकदम तौबिरो यानी अदगी Airna, honorable Meghna, Airna community, Magi, Mating Pangbo, Torgo, Mayama Hazard, Jibaposhi, I would do. I'm so me. But she's here, Koisu, never live with the gay. Razamayami voice is the voice of the people, is the voice of the God hiding me. Other Madugi, Moigi, Prazana Hariba Potugi, Timdu, they Koisu, centered the Tangaralakuni, I mean, come even in the house. aduga akoi cabinet phawbuda madu khannarakanda haiba position thongna baina kan honajabani adu hujik khara positive lakpadong tawi aduga sidai ngasai honorable member na panbigi ba involvement of western country USA asidi moidi akoi thugaina bodu hona lerabani adu moigi wasi akoi na tagum sida moigi wasi akoi tagum sida moigi hane moigi colonial mindset to dum leiri ba moi moi janatra koi sigado koi mo hingaga lai atopa country mayam lai China na Russia na China ga tholong pullo tawris de na hanagi cold war do hidum lai hana Soviet area lai ngai da Soviet Union lai ngai da US ka cold iram lai ram bodu tok khbain khalu bane do moi na tak ne to kai to bodu migi Croatia da toxalor ga member woni to bodu Russia China ga tholong pun bre North Korea pun bre adum cold war ifem de lai dei sine aduna moigi western countries ingi de khoi da sit tawraga moigi apamba phangnaba honna borom da chale adudi ai surrender tawning de khoi gi leiriba core issues sida de ai compromise to gum se koi honorable members aduna hinge dum koi hinga ga sulai aduga amna PM silent like the honorable member make a PM silent like the in Hajabudini Ahumlok ma Hazafazana Munata I wonder Sang Sangang Bani Tenangante Sang Sangang Bani Adagi Nahaniga Unabukando the Su Koi Unabadu Home Minister ne Rajnath ji ne Adagi PM ne Taurkanda issue to Karalura Minutana Sena Koi Homari to Punapuntani Indana admission gi sida tawriba port moigi asagi asana kabi kari sei phajna price tawi ade home minister ne sunu support tawi adi matungda mo kanoga PM na ma di PM na focus spiritual priority nang peace to piu peace ana to kana no toroga peace to ai IB gi kangbu akoi somda asujik aina sun khanbada parliament ka loiraga koi nakalani maki
representatives kaurkane na khali agency gi kuthang da torga aduga hanasu amuk anirkum unagre central gi initiative makada anirkum unagre aduna sungsu shoi na isum thajabada parliament gi husi khras chin bagi tawbani parliament hek loiraga sungsu shoi na koi community animaki leaders kaubirakani haina khalle aduna honorable prime minister modi ji matumi laite kanna IB gi drogi mayam border da tawriba kholiba kulai pusalaiba khosalaiba se kamaina thengnani ki dongni no se CRPF ki tharkani na hariba se ko well trained kanguni aduga moi gi khara train tawdaba kangu singsi moi section masa mizoram gi moi gi training to bum to the war gi anti terrorism training to bum moi thar ga mache torkana sum tawgodori aduna adum phibam phagalakadra haina thajabdi leisa adagi ma asagi oh me gana hagi raja tra gi di ngangi manipur gi ngangi do ngangi ani om la ngangi adum yabiro dum adagi honorable member Suraj gi Suraj honorable member gi to yamna summe yamna emotional su boy asagi yumda leirambaga relief camp da leiriba singna khalangba da por aduna ikoina medical checkup se koi sayola man ani rakum tharga koi trauma gumba kengma tawdana ba counseling gi tongan ba koi mi sing gi wari saba khotpa ke dong he thai adai nan oza to lando kaurga mangon da soi request of noi lila gi team khara changa ga kaino se relief camp sing mana ka lila sana ba gumba ke do moi da sum khara wakhal se kaino tawna ba haidana hone adu athuba matamda only solution ngasi dispress tawraga leiba mayam sina mayu mayum changa kana solution oi peace oi doini aduna madu jaina ngasa haje gi maina masidai da khoi priority pijari jiri bamgi ma almost hujik asongi kainogi jiri bamdagi khara changa ga manung ga leibudo adugi khunmai sakhibudo madugi da khoi yum kai sagana ba margi kangbu su sagana ba aduga maite gi kangbu gi su sagana ba ina khoi yot nung leidana khotna yam phajana khoi sem saba hore athuba matam na moi sing su yum tahalani loina nai khoi kangpokpi sandel leidiba chorchanpur yauna jaga gi khoi mi sing representative sing thar kanda peace talk hoba ada in the meantime hanjan ba yaraba leiba yaraba sinda lainana bu khonare aduga hojiki anoke nongmai kamna bu khona ba tawbusi hoi mesclen sing adum irang santi raksa gi phibam si leihanma pamda ba adum irang saganing ba mayam adum yaw du binate aduna koi ai mai adagi pau lore hojik ahen force thajal laga madugi hojik ji mati kamna bu lefan gare lemna re hadina de maina tami aduna losinjrakpada sir hojiki details popigi karigi hojiki foreigner ek ki adagi biometric ki pirakpa che sang kari mayam sai athuba matam dai mayam gi kaino yauna bai khut yauna na ba meeting ko buni khangni kai ni khande sinjarake no sagi road map habadu ay amuka na haisage akoi punna phaminarga yanminasi madugi damta ai thong hangaga aina invite tawjarake maduda yabiu anu wafung khashi thamjarga sa sentokjarga honorable members in the pen biraga policy cut tawiri bising du withdraw to biraga will say pass on no but my relief ke ma yaw ke program da relief Speaker sir, I hujik ki singdok pa loiraga ne relief ki kage singdok pa loiraga observation ai suan hanjan jaroi point mai mga khata ai ke tawjiki relief ki umta hi robin ongo relief Speaker sir, sorry, I thought
Honorable CM namu collection loi tribran khalu. Hojik demand number 48 sida honorable member na motion thangat kiba kat policy card simtang dai briefly thamjage ai thamdring eda sir ai mayam gi knowledge gi damakta hojik Manipur da natural calamity ahumnak thoki ba du ngarang Pamkra the Toki Matanda briefly Tamzaninge. Ahambada sir, March 24 degi, May 5, 2024. See the local cyclonic storms and hailstorms lucky. See the 29,606 private houses partially and severely damaged. Okay, 83 schools, 12 colleges, 87 community halls, 4 government offices, 1 police stations. Sige cyclone aduga hailstorm sida mitruk sikhi aduga 11 persons na injured tauki. Relief camps 67 relief camps hangki 20 is in Infal West, 31 in Infal East, aduga 15 in Thobal district adum amana kakchingda. Aduga ani subase flood due to the cyclonic storms say Rimel hainasu kaunjaba 27 May da nong kanna churak padagi ising chaw laktuna 6 June phauba asi thokibani sida 13 houses damage 98 localities asi ising thumki aduga memory lekhidre sige ising chawdage aduga mitre injured toki si hek thokpada respective disease moina DDA me supai banina mohoi athubada moi service piduna district emergency operation center se activate tawra 24/7 asi monitor tawraga sige makhada NDRF SDRF Manipur Fire Service aduga paramilitary forces, Manipur police, local volunteers, atayte yauraga evacuation and rescue operations chataki aduga monsoon flood again July 1 to 5 for thoki basida yumlak damage toki both partially and severely see 2,500 houses ni aduga sigi sing sida mi ahum lekhide through the DDMA, assessment torga relief camp hangbadu the relief piba yaba piba immediate relief se provide tobi yaba toba at the same time damage tokiba mi lekhidaba mayam sibo assess tawe mi lekhidaba natural calamity the lekhidaba singda akoina state ge sige rule gi matungena 4 lakhs pibani injured tokibasi magi injured tobagi mowang matungena pi hoje honorable minister na khangning dona halakhiba akhoigi district wise the command spent tokiba have say I briefly pathoke Infal West 21 crore 12 lakh point 2 Infal East 15 crore 38 lakhs 600 Thaubalda 3 crore 65, Kaching the 88 lakhs, Bishnupur the 5 crore 81.6, Jeribam the 1 crore 12 lakh 0.8, Ukhrul the 1 crore 4 lakhs 0.2, Kamzong the 1 crore 2 lakhs, Senapati the 1 crore 34 lakhs, Kangpopi the 95 lakhs, Tenopal the 66, Kangpopi the 1 crore 30 lakhs, Tenopal the 95, Chandel the 66 lakhs, Chorachampur the 1 crore 28 lakhs, None the 83 lakhs, Tamenglong the 98 lakhs, Aduga Farjol the 72 lakhs, total say 58 crore 16,000 CP Kibani,
Houzik Faubade asi SDRF fund ki spend tori center ki akoi Houzik Faubade sigi fund si akoi fangri adubo assessment torba mutungda local cyclone storm and hailstorms during the period 24 March to 5th May 2024 sida akoi na estimate torga akoi center the thak hibasi 711.42 crore 54,000 asi akoi thakre aduga flood due to the cyclonic storm remel sigisi 279 crore 38 lakhs 63,000 asi akoi May 27 dagi June 6 manung da thoki basigi estimate torga akoi thakre monsoon flood thoki basida akoi na 102 crore 19 lakhs 95,000 asi akoi memorandum on thakre ngarang nungdang dagi ngasi fawbo thokib se none da sinking land sinking to dagi family threat effect okay 5 families the housing relief camp SD office none wanda hangduna du da lei yumlak ani de mogi yumda dum lei jage hana leikre adu kakching da yum tra manga si so Waikhom subdivision da mi chama ga humpu so relief camp da housing siglei housing rough estimate housing ki hoina Waikhom subdivision khakta da 300 hectares low si damage tokre isingna aduga Nambol da family 1298 families se housing ngarang lakpa ising chaw dagi effect tori Bisnupur na 74 adong Moirang na 230 akoi honorable member na police ki kadda thambi ki irregularities in selection beneficiaries for relief assistance of the recent cyclone and flood haibasi sir akoi DDMA haradi district disaster management authority se respective DC na pui adugi makhada SDO SDC staff mayam district labor officers mayam se moi bu seasonary haraga koi damage assessment si tawbni low oiro property oiro nadraga yum oiro asida koi karigumba khanghaudrabsu report piyo hana koi mo notify tawi aduga sida koina partiality thamba yade maramdi whether it is partially damaged or severely damaged loina report piba mantungda asig report mantung ina akoi housing phawbada pithok kibase khrabudi thungkre khrabudi thungdrbisu leiramgani household amada 10,000 each akoi honorable chief minister initiative toraga aduga severely damaged tokiba yumasida tinban ahum aduga partially damaged the tinban ani 35 mm yoina sumaina immediate relief ki yoina khoi provide tawbani thungkhi dabasu leiramgani aduwa khoi mathang oina assessment tawraga thungnangai su honari aduna hauji fawbade khoi center digi fund so receive tawdribani na state leiriba aduna manage tawna honari bani adubo center du su khoi honorable chief minister na chu yauraga si meteng pina ba khoi kana honaraga miyambo relief oina rehabilitation dinate akoi di khatang relief piba duni adu thungnaba honagani haja thamga loinana ako honorable minister honorable member na policy card thangar khibasi withdraw to biraga hojai demand number 48 asi pass to bada mateng pangbiyo haina request to draga si tencel lagi thank you hana kan motion su yobi da banina observation bibi have notice bibi de adu na yaraga de lengsen bidaga honorable member singi kat kido na to jabana chumno male Mr. Speaker sir masidi amna hoi ai kat motion su ai kano share tawge tawrambani adu sum hanjan ngangna budo Manipur gi praja singna really fed up masidi Manipur praja singna adum kano tawba adubu masidi yamna state ki da natna kan motion gi hana
ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ नते ऑब्जर्वेशन अमनिदा आई के तौजगे तौबने ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯅ सिदी कहीं तो भी लो, honorable- आई ngasai jo haijkhre ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔꯒꯤꯗꯣ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯃꯉꯥꯒꯨꯝꯕꯗꯪ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ nani ai point ju sukhan hanjan jaroeba ngasai gi house ki leader of the house na thambi hibdo adu praja singi information haigadra kari haini aduga kainoni akhoi gi di akhoi opposition gi di haiba tare always hujiki leiba present crisis issue se kamai tawna resolve tawsige haida always ruling side gi se war on drug hair leipaki bu phadaw ta yes we are ready to support it then adagi kaino bu hairo atai nahan gi house committee semba hairo illegal immigrant lakpachin khandok si haidi it's all right leipaki interest ni na khoi de dum haijar ga dum laktna dum kendo any afaba leipaki phagadaw du de khoi cooperation pijege akhoi adum hoi akhoi gi darkar leitraga di leiraga di adum support tawjege na hana adum haijaba du neba ado akhoi na haijari gi di honorable prime minister unana gi yes house the madugi honorable prime minister gi appointment loan na ba haibi hojik sai leader of the house na budi haibi gi karigumba darkar leiraba unaba pamagadi opposition gi member sing na adum appointment sik tawbi unabiu haiba seng na haini akhoi unajage masigi issues gi matangda atai gi nataba mateng pangbiu haiba madugi appointment lawge na khoi thama khai ma Delhi da akhoi da natana khoi wakhan manaba like minded political party gi thama khai ma ne be appointment lawbusi America chatting gi mamang da ni ko haise adu su phangmandra akhoi na haijari di honorable prime minister sidaida lakpida ba haibidu di sigi awa ana mayam sing si akhoi di yengbigadra na khanba physically on the spot la aga yengbiga di masi awa na mayam si kano tawbiraga di Manipur is being a part of this vast country aduna akhoi di sigi awa na mayam laibak thiba thodok si kadana su thoning banati adu ma lakpigadra na akhoi na yamna asa tawbani da akhoi na atai da de dum changjali election campaign da di Assam da laga ahingu lekna Kaziranga da ahing lek lai Manipur da mai chaiba more than chani hena sigraba yum kaya chaw hujik displaced person lai mayam se masida di suksoi choi na khoi lakpi gadra khanmani ai speaker ai tension jage ngasai honorable chief minister na dum ngasi ju haiba hana ju dum haiba yes ai madu lali haidieba fake encounter se masida 1500 still Supreme Court pending lay haibise madu summeba madu ai latest information je ai sengtok jageba madu way back 1988 adwai digi accumulated figure neba sima number 1 adigi ani suba amna hujiksi National Human Rights Commission webiyai State Human Rights Commission webiyai Manipur state ta sajanaba encounter tauraga fake encounter tauraga 1500 leire masi maral leiba madaida madai involved to mayam sing to maybe state force will be central force will be madu phajana trial chathabiraga bichar chathabiraga dandi pbu haidna Supreme Court ta wakat paneba but the Supreme Court na yes each and every case we will definitely take up and will trial adu noina city 1500 nina khwaidagi 100% chumani correct way ni haiba case 50 60 khakta lokhatlu na applicant sing haiba tarine mada haireba adu 50 60 moina lokhalai bududi central paramilitary force maybe CRPF adu army or maybe Assam rifle involved to ba case ngakta woiraba adudi government of India ki particularly Minister of Home Affairs ki prosecution sanction ama darkar lega madu government of India na Supreme Court na madu trial chatharage mana leibudu dandi pirage prosecution sanction piu have the government of India na huju pi de lei aina haibdi
पेंडिंग लेते लालमोय हाइबगी वा नतबा मसिमा आई सेंगतोकचनिंगबा अदगी ngसाइगी अदुगी अदागी कनोगी थांगतिंगी अदुगी अदागी कांगपुपीगी अदुगी अदादुदी मदुदी रेकॉर्ड न साखीनी अदुगा कोर्ट की ट्रायल चथगिबा हुजिक सुप्रीम कोर्ट की जज होइबा कोटेश्वर साहेब न सिदा हाई कोर्ट की कनो तंगदा मदु आई मदु हंजनजरोइदा अद ngसाइ मैडम सोनिया गांधी का राहुल गांधी जी का पनबीखिबदो मोइना एनआरसी मोइना ओपोज तौई हाइबदो 2002 दा दी देन फॉर्मर अटल बिहारी वाजपेयी की मतम 2002-3 दा बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट राज्य सभा और लोक सभा दा एनआरसी से पुखलक कंदा दा मोइ अदुम मतम दा कोई कांग्रेस पार्टी न कछु ओपोज तौई देबा अदो राहुल जी न हाइबदुदी CAA सु चटनारबा NRC सु अमु चटनारग NRC से हाउस मसी सेंट्रल एक्ट निको स्टेट न सु ngamba pot na tieba still central da सु अमित शाह जी ना नेशन वाइड NRC चटनारब तौनी हाइबा प्राइम मिनिस्टर न पाल इंडिया दा NRC की वाफम से कोई केम द खनब लेत्रि हाइजे हुजिक बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पुखलपसु लेत्रिएबा अदुदै द राहुल गांधी जी ना ओपोज तौबई वारंटी हाउस द पुखला कांदा मानो ओपोज तौरबा अदु मैडम सोनिया गांधी ना ओपोज तौरगा दि हाइबे याएबा हुजिक हाउस द मदु लाक्ट्रिबा बिल लोइना लाक्ट्रिएबा अदु मोइ दि चुमना पर्सनल ऑब्जर्वेशन ओपिनियन पीबे वनेबा एनआरसी सु चनारबा चनगनी हायरबा CAA सु चनगदी मसिगी ओवरलुक लेगद्रा मधु करिनो खितंग सेमटोक सेमजिन तौब दरकार ओइरोइद्रा ना हाइबनी अदु एनआरसी इजिप्ट मधु ओपोज तौब नतेना आई मसिमा सेंगोक चनिंगबा अदु अखोइना अखोइ ओपोजिशन साइड की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाइदि लीडर ऑफ द हाउस एनी इशू लेबदा अखोइ हाना 15 इयर्स अदु पेरत एनी इशू लापदा चीफ मिनिस्टर ऑफिस तकी अखोइना दीज आर द डेलीगेट्स सब्जेक्ट प्रपोजल सिनी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दा अपॉइंटमेंट पीव्यू हाइबदा some of them within 1 week appointment heta pireeba all political party oibaya or any oibaya satel sangsan wedan pireeba adumai todna honorable chief minister ki office tagi all political party oro akoi khud jur torga haijage honorable prime minister da hujik leiba conflict se hanagi kuki naga tauhiba aduga maitei panghan gi aduga paite kuki tauhibuga khenai matam dugudi unwanted element kharana कुकी खरा हाटलम बही वानेबा मदे कुकी ग नागा खतना दना कुल अमगा डिस्ट्रिक्ट अमगा चंगनब यादब खोतब कईम त लई हिदेबा अदना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के कशु दरकार लेते अखोइना हाइजेदी हौजिकसु नाकल अनिमक्से नोंगै काप लेपो दिस आर्म विदिन दिस वीक हाइड सेंटर न विथ डिटरमिनेशन कमिटमेंट अमगा लोइना ना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना और एटलीस्ट ऑनरेबल होम मिनिस्टर ना नोंगै काप लेपो हाइना नाग येट अनि से कौरगा across the table dialogue तौदरदी आइदी मसिदी नोई करिगिनो नोई संगद्रिबा याद करिगिनो हाइना सुगुम्बा मा सेंटर ना इंटरवेन तौब दरकार होई हाइना कोई फील तौएबा अदुना कोइने अपॉइंटमेंट लौबसु पिबिद्रे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंटमेंट लौरगा कोई मयामजि लाओ उनोरुसि लाओ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनोरुसि लाओ अपॉइंटमेंट लौबु पीरिब्रा पीदब्रा ngamiब्रा ngamdabra ngasi phauda madugi arrangement madudai koi prime minister unadaba yadi haideba problem sibu solve tawradi honorable senior member ya manipur tawje sigum sibu anywhere in the country from the state kari thokpa yaw rageba adumasi state government na thuna solve tawbiyo ado honorable prime minister or home minister koi kachu disturb tawra pamdeba और स्टेट की परव्यू वांगद लेटर दी अपॉइंटमेंट लोबिरो ना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दो कोई मैम सच्ची हाइबनी हाउस दा प्राइम मिनिस्टर उनबगी हाउस रिजोल्यूशन लोबजे इट इज एक्सट्रीमली सॉरी कोई इकाई हाउस की डिग्निटी से हंदबनेबा उपाय लेरक्तबनिना अगर हाउस दा लेरिबा पालिबा गवर्नमेंट सिना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट लोबियो हाइबदो resolution लोबजे खुजियम इकायबा उपाय लेतदना इकाय की हुंदोक्तना स्टेट की अवाबा
inmate mayam relief camp da leriba mayam kare kanda machi solve tawgani haibisu haiba ngamdaba sigumba mayam state akoi di sigi house di pedoruni si normal ni adum mayam pass tawbiro hairga akoi di tanbu talleba lakwa manipur praja singna su fed up man tanning amaroeba house the guy but people when they talk don't na mind ai haije di house kai bagi wanted the manipur praja singna sata wi hai wanida haibudumti hek house phajaba state khana raga karino sor ma tawna na puthor kani hai khanai haije be waneba speaker I should come jai house ke dignity handaba house wo ika insult to ika pibudo adudi to lairiba gravity of the situation of the present crisis in the state aduna honorable chief minister na sarkar sina honorable prime minister hoi home minister intervene to ga thuna solve tawna na ba tawbiu aduna traga di akoi opposition side gi di sumai sum tawra leibse state ki praja sing wari ba mayam purmak si yengaga akoi step ama lor ko yai haina akoi sumai thamjabane ado ngasai gi honorable leader of the house na thambi gi do adune ai na singuk sabse Restau zaunina kita clarification ai ka tara information khara su tham jaga sa koi self gi leader na su tham bi ha du masimak aina restau zaunina sa khara detail oina thami masi am toina haina dana ba hai tare sa sana ya ba pb ga de aina restau jaba point sa nrc gi do project tham bi gi du da 2003 gi मे की तांग तरे मतमदुगी होम मिनिस्टर LK Advani ना हाउस पार्लियामेंट टेबल तौसा हरिब मे की तांग तरे 2003 दा डिस्कशन तौरकांदा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स की मखादा लेबा पार्लियामेंट्री कमिटी अमदा थादगी मदु चेक तौननबा देन हरिब चही दुमकी December की तांग तरा निपांदा राज्य सभा without any discussion and unanimously passed away. Then December time pargi matang mari ni laraga 22 December da Lok Sabha da yenna balaitana passed away. Matam do Rahul Gandhi MP bhokka mari 2004 da karkunisa similar hai matam do kana koi AIADMK yaure Rashtriya Janata Dal yaure the Congress yaure opposition loina maksar yetna ba mata yaudana pass tawgi aduna kaisu Congress na NRC ki against the like habisima mayek sena thamjake then sir aina paijariba kaino si net tagi internet tagi toro chingdabani honorable prime minister Narendra Modi ni BJP ki praja lak mayam amani lairi ai masigi matek sima 2019 ki December की तांग मापन ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह ना पार्लियामेंट थम्बसी सर अखोगी NRC से चनरनी है December की तांग मापन 2019 दा अनाउंस तौबनी मदुदा सर अखोगी इंडिया की तोंगान ब मफम दगी अखोगी इरांग से हौरक हाइब तारे याम कन्ना इरांग से हौगी सर मतम दा UP दा मियोय 33 सी अदुगा कानपुर दा मियोय 3 सी Delhi da mioi lak number sigi against the rally chakhi Jaipur Hyderabad Telangana aduga Karnataka Maharashtra Tamil Nadu West Bengal Kerala na simba mafam da sar achauba ihoma masigi against the chatlaga lakiba kansida 2019 ki December ki tang tara ga ni thoida Ramlila Maidan da BJP ki karmachari singi karmi gi oiba in terms of thousands da tinba mayam ma meeting am rally Ramlila Maidan da rally chalaga meeting si tau kanda honorable prime minister na hai gi base aina haibadi honorable prime minister na sarkar parakpa 2014 dagi sigum bakhan gi amatta khanna balaite masi akoi ngangna balaite khanna balaite chatna roi hadna prime minister na lau thokhi bane ai hairiba bharat ki pradhan mantri akoi honorable Shri Narendra Modi na aduna sida
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯣꯏꯗ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯨ ꯈꯪꯅꯤꯡꯗꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯨꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ NRC ꯆꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯃ ꯇꯪ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯁꯥꯔ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CMꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯣꯝꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯦ ꯈꯣꯠꯂꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯦ 1971ꯗ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ADCꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯁꯥꯔ 1971ꯗ ADCꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯌꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯦꯛꯁ ꯏꯌꯔ 1972ꯗꯒꯤ ADCꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ 1980s subject to correction ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯏꯚꯟ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤ ꯑꯃ ꯔꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ MLAꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯝ ꯕꯍꯥꯗꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤ subject to correction ꯅꯦꯄꯥꯂꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯐꯥꯎ ꯀꯥꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯂꯩꯈꯥ ꯁꯟꯇꯣꯂꯥꯕꯥꯔꯤ ꯇꯨꯔꯤꯕꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯂꯥꯄꯍꯥꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯁꯥꯔ 1971ꯒꯤ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ADCꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦꯅ ADCꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ 1981ꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 6th ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯟꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯥꯔ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ADCꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯤꯡꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯊꯤꯡꯉꯒ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯁꯣꯔ ꯊꯄꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯨꯒ ꯌꯥꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ADCꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯦ ADCꯒꯤꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ 2008 ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ngasi house the phambiriba chief minister su matamdu minister oiri khoi leader na chief minister oi matamdu da district council gi election si pangthok nabagi dam ta yamna choba dai ta lau khiba haiba tai honorable chief minister su matamdu lawi ai su laujai matamdu gi TD minister si khoi gi DD thaisi yadna khoi marup tuna oi matamdu da khoi gi ADC gi election si pangthok na ba chayet naba mayam leba khot pase chahi koina tarok tarbani na delimitation commission committee ama semeba 2008 ta ado hariba 2008 sida hariba delimitation committee sina recommend tawreba hariba aina thamjariba honorable chief minister na akhona pitho mena charge tawriba gram panchayat ta kishor thapa gi matamda ADC leirambadagi ADC gi vote tawdabadagi gram panchayat gi election da matam khara yawbase amuk ADC gi election tawrane adana koi government gi matamda tawba matamdu da CD already hana 1971 da autonomous district council gi hill area da leiramabani na haidana recommend taropadu madu handada da yadadana hangi baneba madu da khoina pitho me adu tawre haibasi sarmasi haina gumsi pitho me na su khalla seba ADC leiriba hariba ADC gi area se khoi manipur gi na tabro panchayat gi area se na manipur gi oiraga aduna oidabra heba Manipur है याम पिक खबा सिदा हिल एरिया की ADC की और भेली की ग्राम सभा की लेरिबो खोलिसी इट इज ओनली वन मणिपुर सिदा अखोइना पिथो मे पिथोम दे ना अदोम द चटपसे सार मधु फजदे अदुगा पी के बे वारी दी सिनी हाइदना सार आई समाइना थमजगे गसाई की थांजिंग थांतिंग हाइना बदो आई याम मुन्न खंगे सार मतम दु आई सु याम चाव रोल लौजगी बने सब डिवीजन नमा खोइ अनौबा हेंगलेप ता हांगबगी सब डिवीजन की ममिंग से कुकी सिंग नम होई मतम द हाइबनी थांजिंग से मोई थांतिंग हाइना मोई लोन द कौई हाय अन थांजिंग की मोई प्रोनाउंसिएशन तो थांतिंग हाइबद द अमा चन्नबगी वानी कुकी सिंग की मरोन द थांजिंग हाइबसे थांतिंग कौई अखोई लोन द दी हाइदना थांजिंग अदुम कौबनी हाइदना मोई लोन द थांतिंग थोन बने मदुद मतम द मोइरांग दगी ऑनरेबल MLA मतम दुगी पृथ्वीराज आई नौ पा कारी तौरकांदा सर इरांग से हौरक्तना अथांतिंग थोन यारोय खोलोयना सम अदाय एरिया दुदी कशुना पपोट नते अदमाय तौदना तौगिबनी अदुना अदुगुंबदुना मरम ओइरगा तौबनी खोटपनी हाइबगी तौबदु मदु
तौबीगनो मदों अखोई लाना संदोकनगुमसी हेदना आई अनीसिम संदोकजगे सा मदों ngасai कोई ऑनरेबल हानगी फॉर्मर सीएम नसु थंबिरे सा आई अमुका हना हाइजगे प्राइम मिनिस्टर उन्नब अखोई उन्ननिंगबगी नत्ते सा उन्नदब यारक्त्रब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नदी उन्नई हंदकसु उन्नरई पाव फाउनरी ngangnei hai असोमदा ट्रेजरी बेंच फंबीरीब ऑनरेबल मिनिस्टर एमएलए सिंह यावनो कयारकनो प्राइम मिनिस्टर उन्नब चली सिना करमाइन तौदिनो पूरा कन्फ्यूजन सार हुजिक लेरिसे अखोई सेंगना सेंगना हाइना सि मणिपुर सि यम साथीबा फिवम अमदा अइना ngасai हाइजरी दुनी इपा इपु कयागी थवाई कटख्रबसे करी थोगदगे हाइबे फिवम द लेरेब सा हुजिक तोरबुंग द कामनरी दो लेपख्रेना पाव पिबिरी चुमंगनी चीफ मिनिस्टर निना होम दगी लाकपनिना डीजी दा हाइरम बयाय बट अखोई ngасai ngahaktang मपान थोगी येंगब कांदा यूट्यूब ता थागलैसि सारो हुई nganu yen तानबगा चाम आनंग तानरेब बम नोंगै मखोनसि अदुना लान से अराइबो ओइरोय अखोई लैरिबा ट्रेजरी बेंच तगी मिनिस्टर एमएलए कयानसु कयारक हन प्राइम मिनिस्टर से उंतंग उनना बायरा चट होनबसि उनब पीद्रे अखोई ओपोजिशन सु अमुक्तगी हेन होनजदे अखोइदि मरमदि अखोइना हारिबदा ताबिरोयबसे अखोई खंगी अदुना यारबदि सारगी थ्रुदा आगस्ट हाउस की थ्रुदा आई अमुकसु रिपीट तौजरी सिदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना उनबियु कछु कायदेना खोतेना हाइबा अदोंदा इराय लाइना लैथोकपिगनु अखोइना उनसी हारिसे अखोइगी सागी खुदोंग चाबा लौनबगी नते स्टेट सिगी इंटरेस्ट ता प्राइम मिनिस्टर नतना अखोइगी ngasiगी इशू सिगी वारो सेंदि पोरकप सुंगम ngमोय ngасai चुराचानपुर की अदगी बिल अहुम पास तौब खोपगे आइदो मधु अदु कनोनिदा मधुआ एरिया दुदी चंगनरगुमसि मतमदुदा कुकी अमना मैतै अमगी युम मै थाखिदे मैतै अमना कुकी की युम मै थाखिदे मोरेदा कांगपोपि इम्फाल दा चपदा अथिंग बमता लेते इशू यामना खेनै सा अदुना अखोय हुजिक अवांगदा सेंगमाइदगी हेनम ngमक्त्रे मखादा पलेनदगी हेन कुंब ngमद्रे यामना लुब फिबम दा लैरबनी अदुना लैरिबि इशू से सार लोशनसि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वारो पुलोब तौनगुमसि ngasiदगी अखोय हुनगुमसि वा दि ओइदब ngangragumsi mang thabiu amtang prime minister unaraga waroi sanama thuna poroknaba tausi haiba sigi wafam sini sar akhoi demand da yetpa khotpa taujaroi aduna hayengi akhoina thamjariba private member resolution da akhoi khangi sar adu oraga so madudi hayeng sarna yaba pibiraga discuss tawnaba thambiu dipina biu haraga sar bu thaga chari thank you punna kanu tarwa amani point ahum khaktang thamjege sir sanga sigi वाफम याम सिंसी याम मरु ओय अखोइसु मसीगी ngasi अखोइगी कंक्रीट रोड मैप अमा हाइरप आइडिया अमा ngasi हॉक हाउस सिना पुथोकपि हौद्रबदि खना हौद्रबदि हयेंगदेगिदि ngसाइगी अखोइसु असेंबली फमबब इकाइजरे मयाम तालिब डिमांड से सर ngasi गी पॉइंट लाक्तिङैदा ngasi अखोइना ओपोजिशन कट मोशन दा थांगत खिदबा ऑनरेबल लीडर ऑफ हाउस ना असai hairakiba amakak ai ken tawjage react tawjage sir 2015 da manipur protection bill ama house da pass tawki adui matung da honorable leader of the house na haripsi zalyangam ai khoi gi kuki jo gi manglan ama thengnari badu da madugi base year si 1951 haini yawi Honorable Leader of the House na hibi kibani 1951 da yaw kibadu madu na maram wer kanda ngasagi 2015 da people's akhoi gi Manipur protection bill du tawdana misi mina thokibani BSR du na haibani wafam da lakjari bi sir hojiki zalengam gi awafam zikari gi pusan bira ibno Adu retarabadi honorable leader of the house na house su khanakidana aikhoi gi ILP gi BHR si 1961 oirisi adugira question si masana la eva maramdi 1951 BHR si akhoi si the house oga house pass tawgi aduga amuk zalengam gi manglan da yawi kuki jogi haina haire adu objection laikre irang thokre aduna maram wer kanda honorable leader of house 1961 da ahoi inner line permit ki base year sikana kana khanabi hi wafam si honorable leader house na dum chawthok pirak pani ko akhoina hangjagi bi nate ba asi kat motion da yaw ki di haira mina
मरमदी मधु खनदे यारक्तब अम लाएब अदु मसी वाफमसी सीरियस ओय मसी मा फरे मसी मा ऑनरेबल लीडर ऑफ हाउस ने पुथोकपिरखिबनी क्वेश्चन दो अदुम आंसर से अमतंग पिबियु अनिसुबदा सर आइना मसाइगी आईडीपीएस की लो अमखक मखोइना मखोइगिदमक सेंबीसी हाइबसी मखोइगी द लेरिबा प्रेशर मयाम सिंगसी पोलुम सी 50% पुधनी लौथोखिनी खल्लेब मरमदी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इवाक्वीज प्रॉपर्टी हाइबसी बिल अमा पुथोकपिरगा मखोइगिदमक्ता अखोइना खनरी ऑगस्ट हाउस न मखोइगिदमक्ता कंसर्न तौबिरी मखोइगी लो अमा सेंबीरकांदा मखोइगी मांखिबा युम कैसी जंगल ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस न खुबिगे मिस्टर स्पीकर सर मसी डीसी सिंग अदुम यंगसिली हाइबनी अदुर मतम खरे यंगिजी हाइबनी यस राइट हानदी डीसी न दुम यंगसिली अदो डीसी सिटी मतम मतम की परमानेंट नते अदुना मखोइगिदमक्ता करिगुंबा अखोइना मसीदा काइबा लेते सर अदरे अनदर expenditure hen sakadab nate disi ne yengsilib do same thing ni expenditure same expenditure laigini but makoi gi dambak concern tawire hairaga displaced people sigi lo ma sebira kanda makoi gi property identify tawbiba registration tawbiba government na adugo disi tawriba singdugi MCS officer mayam ma depute tawre hairakanda makoi gi concern tawbi adigi makoi gi potsi mangi ba potsing se manghaloi मखोई डिपार्टमेंट अमा हांगदोकपिरगा लोम सेंबिरगा मखोई थमी हाइबसिदा मखोई पोलुम खरदी थांगधनी खल्ली अखोई ऑगस्ट हाउस न खनबिरी हाइबसे सुमना एसजीटी सेंग हवाई थाउ थुम फिरोन मतम मतम की पीरी हाइबदु नतबा मखोई दमक स्पेशल कंसीडरेशन तौरी मसी अतोप मणिपुर इंडिया की स्टेट लई असिगुंबा कम्युनल क्लास ता थोलप मयाम सिंगसिदा अखोई एडमिनिस्ट्रेशन नमा तौबी मखोई गी लोम सेंबी अदुगा मखोई गी से डिपार्टमेंट नमा हांगदोकपिरगा अथॉरिटी मा थंबिरकांदा मखोई कंसर्न तौबी हाइबसे अतोप स्टेट लई अदुगी रेफरेंस लई अदुरदि मोइसु खर फनी यारगदी मसी सि लोमा हाउस सथरिंगै द सेंबीबा आइदी याय ने खली अदु हाउस की आई अदुमा कितंग सरना डीसी न दुम तौरी हाइबदो नतबदा आई तहनजनिंगी मूव से तौजरी अगेन अरोइबदा सर हौजिकी आइना ngасai at European country America gi China gi mayam sing sigi leiriba mayam sing si engselakpa khoi gi masi India gi dis sir ai khoi gi ek iski policy sida hangduriba Trans Asian Highway अखोई मणिपुर फाउरग हांगदोरैबसी कलारान प्रोजेक्ट का मसी सामनारैबा मरी लेनरैबसी सर इंडिया की ओइनदी यामना मसीगी लेन अखोई रोड सी मसीने मसी खक्तने याम मरुओइबा इंपोर्टेंट रोड से मसीना साउथ एशियन कंट्री सामनारकदोरिबनी अदुना मरम ओइरकांदा मसीगी लेन रोड से मसी इंडिया की दी ख्वाई चाव अमनेबा साउथ एशियन अखोई ट्रांसएशियन हाईवे साउथ एशियन कंट्री कनेक्ट तौरसिंगसे अदुना मरम ओइरकांदा मसी इंटरनेशनल इंटरवेंशन मयाम अमा लेइतब नते अदुना मसाइगी it may be possibility that masigi akhoi conflict si honorable prime minister na kuina wangang driba external affairs minister na despite of this thing honorable akhoi leader of the house na masida akhoi illegal immigrants sang ai haibase masi india na concern tawgadabani adu yamna serious hoina india government na lobidri si maram si masi swai sida akhoi geopolitical gi matter si ngasai gi तो कंट्री ना ngasai Aung San Suu Kyi gi PDF people sing si connect wi adagi junta army sing si China Russia no connect wi aduna masigi war si the war which is happening here in this region maybe masi war between China and America oi basu yai haibini then aduna maramur kanda honorable prime minister na ai koi gi masigi si yamna serious hoina adai visit tawide America namu hairakpa wa kiba adagi China namu hairakpa wa kiba adugumba dona aikhoi gi tongan ba version statement of the different countries myam sing si lai basi su oirakpa yai aduna masi aikhoi state government na akanba strong government nama darkar lai masigi strong government nama react taw darkar lai defense taw darkar lai maduna masi na maram oirkanda August house asina honorable deputy CLP leader honorable leader akoigi CLP leader na thambiri bai khoigi members sing opposition na thamjari bese masi lobiyo akoi masigi home ngasigi police thokpa sida
मसीगी कॉन्क्रीट सोल्यूशन जी ओइबा रोड मैप से तो होद्रबदी अखोई हाउस से फंबदा इकाई कदुरी हाइजबनी लास्टली सर कॉन्क्रीट रोड मैप अमा पीबियो हाइबसिदा सर गवर्नमेंट अमा ओइना मसी पीबम थोई मरमदी थात्रा मा मपुंग फारे अदगी मिसी मिनागी अवाना मैम से लई कॉन्क्रीट रोड मैप पीबियो हाइबसी अखोई सरकार सिना हौजिकती खुदकता थोखिबदुददी ngमौद्रे हाइबसु यस अखोई खनरजी सर अदो हुजिकती थात्रा मा फाजले सही हेंजले देन सर अखोई पैरामिलिट्री फोर्सेस मैम लेरे प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट दे खनरे अदगी अखोई की एमपी मैम खनरे अदगी अखोई की लेरिबा अदगी पार्लियामेंट दा हुम मरी खनखरे देन अखोई की पैरामिलिट्री फोर्सेस मैम मणिपुर लाखरे सर हुजिकती एवरीबॉडी इज रेडी एवरी फोर्सेस आर रेडी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम देन सर अदुरबदी हौजिक ट्रायल बेसिस ता अखोई की रोड मैप अमतंग पुथोकपियो अखोई मोरेगी एरिया अम लखोटलबा इम्फाल की एरिया अम लखोलगा अनिसिदा लेबा मयाम सिंजे चमना हलगा माई एरिया दा सिक्योरिटी nga aga thamasi trial basis soina aduga changaiba mayam singa nga aga moria da maitai manghi basing hanjalalasi इम्फाल की एरिया करम डिस्ट्रिक्ट नो अमा अदुदई दुदा चखिबा की कुकी की मैम चखिबा मैम सिंग हंजललसी सिपाही मैम गाके थंबिरो तमना तमना हंजलक याब्रे यंगसी लाइक दैट एग्जांपल सर अदुनो मसी कॉन्क्रीट रोड मैप